Iya dona. Isang kelilik ka rope nga. Ay buhado kupita ka ito. Kupita. Dia do kopi. Robe? Oh, okay, ma. Ay lamang ulosin naman. Jadi, songoni mari hita. Hita sabona suhuton borhatita. Patuduhon tulang tak, patuduhon simaduat tak. Tu hula-hulat ta mereka manalu. Tu kena jolo pasata teman tu kena. Dok, Apa tulang? Nah, diamu peralatan musik. Gabi amang gabi. Mereka kamu jo amang mikrofon menunjuk jo. Mik munon. Es baterai saya ada nih. Es baterai saya ada. Lihat kamu, lihat kamu coba dengar nih. Dia Jimmy, lagi betul bukai. Song itu tulang ate. Oh lo, tulang mana lu? Alah hadir betul dia ledangi. Hai merai jolo. Oh, macam pakai kamu buti. olo amang boru jolo. Ro masih pagugosoray serena. Ay sorongan nong mga lusi benon niya laki. Ate. Jadi dia mah tulang ni hela nami tahe. So na digin nong pajong jong je so na digin nih pajong jong je itu didirikan dulu. Dia mah tulang ni hela nami. Oh no. Jadi isok kita Pak Regina, Pak Aldo, isok kami, nga, ngabu isong nok kita, dang nama jonok ko madapot tor sa songona mga baltangan dang pola. Oto emak bolosong ni bolutuk sehari tenggal pete, dia mau baru musik nabi. Naing madapot to tulang ihela nami ham. Yan ka huboto kami nakim margamurak pole biti. Namo raya te. Ajo mang musik na hobartusi. Oras marihita. Mulu hubigi hamin akim margamuna si mamorate. Ape hamin manelu. Alay nak pesong ni ba ate. Tong mapara si dulu nami jo hamang gusto helio. Nalalo sa helio dati. So tungga biningot tamu herueni ate. Wolo. Jadi mauli ate ma para si duli. Dina hamalateho salu anang basa ni Tuhata. Boido pehita pado bohi. Apala ditikyom marhite may dinang taudurhon laki beruta berumu helanami beremi ala niat tong apara sidoli takasdo nong dibotohamu nalaks di bagas sadariodo pasahat ada naguk parborota margasi hopi. Ala niat tonga para sidoli tunggodang doho jalohami. Sinamo ni borutai. Agiat matok tuaka arina nengro.
nagabe sisa da boru hita di boru tahun. Molo hamu di jolo, hami ma di pudimu. Molo hami di jolo, bahamu ma di pudi nami. Asa dohonon nami matok songon hatani nama tua. Asa rura ni batang turu. Boy tatapos siya dulu silidung. Hami manalu ma suhut parburu. Hamu si mamora ma nagabi painudun. Alanya tong martangyak kita asa anggiat tuak karena nengro. Di beruta do di helanami. Asa tubuh lak matuwa sikoro di dolok ni purbatua. Marhite tangyang tak saya tubuhan anak mana sida mangihuk do boru. Dongan nasida metok satu nasaur matua. Alani apa rasiduli di gudang ni sinamoti pasahaton name matuhamu manang nasadia pian nonganon. Lasma rohamuna asa titimana tino pagolang-golak pangarahuna. Otik sesadia pehu pasat tami dewata mana manggohi pasu-pasuna. Nyomma pasak menang. Tu dia mata hasatan na. Dang aman nyamma jaloin harus itiok puro. Oh itu itu nong etor hebis sudah nong mulai diamai. Bae mamang halusi mamang. Morea itu di hatta sang soni nang kita saluna. Kami jumulo jumar satebi tuhamuna raja manalu kami na pinus manalu do sabtula. Jadi politikum mahita makatai merang gidoli. Politik din namu raja nami tulang nami manalu. Palut to sederion. Jadi songoni mari hamuna ang gidoli nami. Satebi namu turunda. Di hari na dengganon. Ima itu ina taudurhon yana kota berenami nage behela muna boromuna nage behela nami. Ima tu bagas ni joroni Tuhan ni marhite na pasona. Anggia matutu dia mun anggi dulu nami sisa datangnya kita tuarna mengihut. Anggia mineon yana koton rumah tangga baru rumah tangga berbahagia nama biar mida debata. Jalan tabarita mon tujuan narion naboy mon nagabe sibogor di keluarga terlungo di keluarga di Sobi. Amin. Jadi song-song ni mah dia munang gidul nami nang ditikyon di basat tamu tu hami sen upeni suti nalahu jebar nami. Da tadda matutu kita si sadaburu. Tabani di basat tamu tu hami tuhor ni borta ima nang ginalu munai manang sinamo na. Anggia matutu manupak tunauli manupak tunadeng kanon lape konai. Matutu. Jadi songoni mah dihamuna ngedulami bolo tersiot tuni raga di pergelong tak. Moladong ulang dinasida. Bolo namu di jolo kami mangi hutus sepuli. Matutu. Bolo kami do di jolo kamu nama mahutus sepuli. Songoni mah silon nami itu hamuna angki do dinami. Mau lihat mah. Songoni mah nang dihobere. Hot pija bibere, hot di mar bulang-bulang. Mar hot ripi bibere, tetong di bur tulang. Sonari bere, ayap pubur si menelu. Bulu jauh di tulang, tetak di bur si omora. Jadi tingang nai bere, tuar ni mengihut. Anggiat maripe, nama mabir mida di bata hamu. Ripi na berbahagia, si wogor mahamuna di joni keluarga besar. Jahun lain bere song nahatani ne tua lat lain nak tu sikorong di perbo tua anak mau bere tua boru dua kamu matong satu nasar tua Matutu. nang song ni mah dia muna ibu tonami ya lai lagi peso sini simat lai dah don nami tu tong song hatani tu malu nami itu ador haluk kema ihot lebu tali pasang ma ihot horbo. Tayang nami itu matun martu deh bata pepeng serma itu mahamu itu peringirik topu saat matun marnini saat matun marnono. Matutu. Jalan sebetul hari mah saat di solo mah saat mata lubuan angan-angan dirodang liburan. Leleng mita nama ngolu saat matu panggibian jalan tetong mah diramau di Tuhan. Matutu. Horas majalah kebe. Jadi dihamu apa rasiduli nami molo dihami adu dah. Lang dohonokku di son. Nung saya di ahena sema tua di jopuk do waraspir. Tu baru nana tabai. Song ni do di setahe.
saya utul le bolo medep parupir na nok kam jolo hu bokama untuk buhami ma molo nasong beret ni dolison koronami. banauli anggo hami anatong alang ngamar titing ijo do. Jadi ope molan lope nauli amang par musik. Asa binua men naboras minatu hadak kedangan. Asa boras same namar hahangi dok marga si mamora. Badi hami musik huhuta me marsi jalangan. Oke. Jadi sonar amang boru ala dalam ditangiangi nama. Acalo hamu biki serenai. Tapacono. Lihat kamu tu nasi dah. Lihat matu nasi dah, tu tulang tengah dia reking nasi dah. Buat aja kursi jo. Kursi. Buat tamu jo kursi obat. Kursi obat. Neon Pak Jaya, Pasar Ulas Pasamat. Dia nakin na tua-tua ni huta rojam tesot. Dia hamu. Na tua-tua ni huta na siasana si lorong baja. Na tua-tua ni huta siap perpunguan not di hamuna. Na kalau lebih hamu majalo na sa dia ubon. Hurak kau obat. Na tua-tua ni huta. Aku nak selaw na solo hama sa obat tukatukon. Iro isiro unang daw ho. No, panggonggomi na. Yun. Pangulan ni Huria, KKBP Pacuran Nauli. No namang, siap pakai dah. Kursi jebek kamu kursi dua naik. Punguan ni Sakala. Kota Media Pematang Siantar. Buat tamu jo kursi di mana? Dua naik. Oke enggak. PTMBB Kota Pematang Siantar. Arisan punguan di pertangnya Paruma. Non. Arisan ni PTMBB. Non. Jadi ala tulus nama Rabu nama. Tulus nama.
Dia. Roha butuh sob Dia muson, pengantin. dia. Dohot. Hajuton. Masa gabi mi tas venom mo ama aku ya mak. Do di mana do pala do tu so. Nama kata ho na gimana itu. Oh dia lah suhuti. Dia mulai ku. Roma mulai. Makilala hamu di hami asa boy hami hatok mulak. Hudul main hudul. Hudul hamu nang lojam. La kopera ngolo madok kudul. Di siamu Pak siamu di siamu. Tahu nga, kondisyon pasang ay siya muna ro. Iro. Eh? Pasang mo ison. Ay do Di basa. siamu ni ada kod mas. Ay do no iban na iso. Oh ison. Di siamu. Ay son do hurok kon. Di siamu mo Muli lai, ay kamu Romain. ngisi tu son. Ho ison atok. Siamu mo. Son maholay ku. Ho Son ison. maholay. Di siamu ni. Ang ngapas be. Siamu ni. Ngapas be. Sa pirang na ro na pengantin boro-boro. Isa pirang do. Bayi do da, idang di tamu ti kitar pas-pas wa na bero. Malupa ngona. Malupa mago yamak. Nga dia. Halay. Patepam mo. Jadi song not tulang. Nauli. Adorang sosaha tu ulos na marabu na si pasatomu adong. Dilo ko parumay do anakon adorang sosaha tinyan. Basuk kujona boha songo di aisyat taron bidang. Kota mada siatar arong ruko arong dia ninna. Jumulu majon yan digora. Bapak bisa mengulu. Boha tu arong kar surah buruk bisa mengulu. Boha tulang. Mau lihat ya mak, nekel nomor bege jalalas rohaku. Amang boru. Ingok dohami ditona. Dang lupa nang dipoda. Molo tungarope. Na pinukan inion anggikon. Adong matik kini Ido te, asira kon anak kon nami. Tang adong dope di pasat. Pos roham. Mau lihat Tangak itu kon lah. masehaton. Ido, haduan pe tahatay. Ate. Yang bagi parumay do anak bekan. Ngodi, dia ya tu siya laki ngoni ane juju ya muda di. Jadi bahasa apa Posram, bahyari, ay cetak kalah hodo heveng, hola pasura hodo hita. Bamat lah. Iro kan, bagaria nga marutuk kamu, anak gabang nami, gabi hula kami tuhamu, Bang, gabi dua bangmu. Ido, Bamat, jadi om mata torus sombo nate. Dia ulus tay tahe, Paulan papa ko. hebang, unang lalapitan long gabi marnonang do amang Paulan kamu. berlekon. Asa motor lagi. Tang boy tegang terus. No namang angga Pak Jaya dosro hamu ba. Ido apa angga. Dokon sakababa baru sakala. Iya ya. Eda doa tamu amang. Ison tidak kami neng mengalean ulos pasamot. Bagama rohamuna unang berek kamu sian harga ni uluson. Saya lasma di daging muna majalo uluson ate amang do eda. Oke. Inamate, hamuna dua. Jadi di like kudo ibotokku. Nomor pikir teh hilau. Siapuran. Oh, sekarang mga boloraha. Baru maju tak nomor dua. Nomor tolu baru menalu. Ay opatyak kafe baru purbahasa na ngalekap bete. Ete lekap ate. Oh itu ete amago ngalekap belekku. Oke lah mau lihat mak. Jadi di lae kudo ibotok kudison. Lae dohoto itu. Dilas ni rohatai di bagasa sadarion marhite hite naung tai rikon. Helak ramion, dohuk baru namion. Tu bagas zoroni nohatai. Macalo paso-paso marhite sian naposoda. Ala ada doleh itu. Dalan nitang yang nami. Tulai kudo ibotokku. Pasahaton nami ma ulus sitang gorabu. On ulusom na murado on. Murah. Bahasa hutuhur hami murah. Asa murah. Aka pasarian.
Tabba umur lasroha. Ate itu? Suku kami dulu sanggol paling-paling 120.000. Jadi husang ajo hami do hutor hami. Na songo dia petera hutor hami las dorohane lagi do ibotokki. Alani lai do hoto itu. Las maroham macaloon. Asa angget tua ka arena nengro. Tapok masongon ni dok ngina matua. Asa andor haluka matogutogo ni lopu. Andor hatiti matogutogo ni horubo. Marhite-hite di ulau tasariron. Penggeng nang saur matua maholai do hoto itu. Pairing-iring pahopu. Sahak matuna marnini. Sahak matuna marnono. Asa tubuh hausi martolo di lolok ni panaparliling maholai manguludoto. Naeng mani marhite-hite tang name. Dihaliangi popara. Madudu. Atong masih tabatua mabalinggon syukur amat terebatan nomor 2. Oras mahita di paroro. Tamak permusik. Gabi amang gabi. Baju amang asau pasatami. Ulus pasamo tulaiku. Baim matulu hali. Aw may jolon nong. Asaya mangi hutamu nangi. Baim. Horas. Jadi dia ulus helai tapahisa saotik. Asaha lilik kita mulak. Awas bu, awas bu. Awas bu. Nah, oke, pahebang masuk bu. Dia. Awas sih. Oke, tiuk pang, napi hapen nembang uluson. Lama tulang. Oke, Pak. Ang dohono mo tu baru kesayangan mon. Arong berkonon dia Oh idong, unang tang. Oh, unang tang sa tong. Gembira sa mga dona. Bani lang. Baru asiaku, baru penggoraku, baru sasadaku. Di soda kami tidang inang, neng mengalian ulus pasamot. Totong las marohamati baru, ada besongon dia ulus namion, las di daging nguna te baru kudo elaku dah. Ini yang ku bilang sama kalian. Kalian tadi udah dengarkan firman Tuhan dari gereja. Semoga firman Tuhan itu kalian dalamkan dalam hidup kalian. Apapun masalahnya di dalam keluarga kalian serahkan kepada Tuhan. Jangan berkeras diri ya, ya Mang ya, yang beruku, pokoknya serahkan kepada Tuhan. Jadi udah Tuhan amang siombing. Pokoknya udah tahulah coba sifat buruk kami. Anju ya, jangan terus bosan. Pokoknya mersiat juga mahamu ya alana borsiakangan salilingo di joloku jatuh iboto nape begitulah dia komunikasinya mengajarinya
Jadi jangan tersinggung amang kalau entah cemana. Pokoknya boruk ini baik kali Leni, baik kali boruk ini. Nggak tahu aku bilangnya lagi. Pokoknya sabar ya mang. Ya, aku nggak bisa bilang apa. Makanya antara satu-satunya boruk ini. Pokoknya jangan kecewakan aku ya mang. Ini masa terbaik. Selamat buat Eda dan Mang Bao. Semoga kedepannya rumah tangganya semakin terberkati sama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Sekali lagi buat selamat buat Edaku dan juga Mang Bao. Ya, makasih. Tuamu layak dohot ibotoku. Mungkin aku mewakilkan dari ibotomu, si Ando, si Bobby juga, si Pael, si Aldo. Buat layak, kalau iboto kami ini, betulnya dia syakangan. Jadi mungkin beberapa hari ini tahu lah gimana sifat dia gitu kan. Tapi itulah yang memang dia kasih ke kami adiknya ini. Bagus ya dia tuh. Mungkin kalau enggak dia keras kayak gitu, adikku yang sana pun mungkin dari lama-lama kan kuliah gitu kan. Jadi memang ya kayak mana pun dia demi kebaikannya sebenarnya yang udah kami dengar. Jadi kalau misalnya keras pun dia ya memang syakangan, udah biasa dia syakangan. Baru sasada. Ya itulah yang memang kita terima dan kami yakin yang baiknya memang selalu dikasih dia. Itu percayalah lah. Buat ibotoku, ini bukan perpisahan juga sama kita. Masihnya ada kesempatan kita buat berkomunikasi di Jakarta, di sini. Sama Ama pun masih berkomunikasi, bukan berarti perpisahan. Itu artinya, Oma. Tapi ada di sini, ya kita antarkan kau sekarang udah jadi keluarga si Ombing nama. Ate. Di hari ini juga hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup baru. Selamat tua Muna 2. Sehat selalu, panjang umur. Ya, selamat membangun bahtera rumah tangga yang baru. Tuhan yang memberkati semua langkah kalian ke depannya. Terima kasih. Jadi mau lihat ya mak. Di Helanami do baru kurison. Unang tangga sebeho, mekel jauh yang jauh. Ngabe. Jadi kebetulan gabi hari bersejarah dong nanti. Hari perkawinan tanggal 17, hari ulang tahun tanggal 17. Kenapa? Berarti saya nebak na 2 hona nama honong mau lemaban ulang tahun nanti. Dang pola we asing kue nabe. Saya ada nama alator belgama. Heruan baik kamu dah Joha Muhammad. Song ni mehla apalah di tikion binau ngojak ko sa rumah tangga na baru dohok berukon. Songon na didok yang nakon nakin anak saya baru saya dedok. Nah jadi posrohan nami kupasahat tami tuh ho ate ba haholongi ba bangi haholongi kasihani karena itu nama rumah tangga na dok tulu saling menayangi saling mengerti saling memberi itu dangi nah, jadi posro aku teh dihelakku jadi ho boru nah salilengom molo dijabuni bapak mungkin bisa bermanja-manja tapi kamu sudah jadi keluarga besar si Hombing jadi peraturan di keluarga besar si Hombing haruslah kau turuti ya nah, karena bukan si Hombing ini aja yang penting ya keluarga si Hombing itu sangat penting hati kuboy perbalu-balu na bolu siap pura dua tepi kata itu lu baru dang adong homa mo gabi baru na asa botommu dang adong benuaeng apa rumain dianggap nama ho baru da ay nung ngaroho dangi baru patuluhon ate posro hakku denang ate ido rahu ni nama rumah tangga dang adong na tamat dang adongi las studia inna las gabi metua dang adong na tamat marsiajar
Tu dia marsiajar, dan arok persikolan ni nama rumah tangga. Anak kota orang idul sanggulot teh, arong do persikolan ni nama rumah tangga. Dan adong ate, dan adong. Marsiajar, pangido petunjuk tu Tuhan ni. Aha mana rikot, aha mana denggan di rumah tanggamu na, atong martangiang. Tangiang, dang boy gelari, asak kodo tu rumah tangga nam. Tangiang do, tangiang nami ma. Tuhan manamian di bagai satonga-tonga ni rumah tanggamu. Ate, atong dak palagajag do namin, nakatopa mi mulak. Atong juma na martangga-tangga, denggad do bolo ni gadugaduan. Molo nunga dibuka hamu mar rumah tangga, ikon degak kamu masya juan. Ate, ido na? Kota Langkat, kota rambutan. Kota Tebing, kota Lemang. Jangan taburi boru kami ini dengan uang. Taburilah dengan rasa kasih sayang. Ate. Ayo. Asa tubuh lalama tubuh sikori dulu ngipur batu anak mahamu mangihu mado boru. Naing mana dongamu satu nasaru matua. Amak permusik. Nak sohurok. Ngai botoho. Ay padebe hami maloroho. Bajo nang pasahat tulul hela hami. Bajo amang. Song ni manak kibay. Tuluhali to. Ate. Tuluhali. Oh, salam matong buat. Tuluhali. Ukira talo. Jadi don hela. Madar hela. Asa betulan yan. Tu perhuwesan di ngopar catering nama doang. Alang go hami na julu tetak duhu pakai hami on. Nah, mau apalagi di Kalimantan doang. Adong nora marga mana lu siate. Adong dokan. Nah, jadi mulai adong ulah nong di marga mana lu. Unang lupa ho mamak yoda sotong gabe busu anong ilamari ate. Kepak kamu don. Nang dia ka ulon ni tulangmu. Dah? Nah, jadi ikon yung otom mo apesani. Ape humay na madari. Biar salam itu Sabar zoha mamang baru ni onak kay botonan buah amana mari boto sasara marende na marende do tayo marende. Oke.
sama cenderamata itu. Cenderamata itu. Nanti aja waktu dia ngasih ulos sama cenderamata. Jadi ulos tambah waktu. Nah, dia. Nah, siapa satu lagi nih? Nah, Sadario mati kina marham muliaku ibotoku Borhat namaho sia tonga nami mangihoto laikon daga bero kapri Haji marang sonang ibotoku Parsan ipeoni ikong benget doho Ingon hatani Tuhani tung naso jadi sila So sinirang di hamatea Dengan parangemu Idoha sana poni na dua-dua Watahirama na bolu di rajaho
gonggo Tuhan ada pola tabu be unang gawe tangisan no nate nang pola be nasa nasa ipe no namang boru siop bingon golok pamu saya daun Ngabo atulang tapat-tapat mak. ay molo hami ay hamuro manggorara molo hami siap bison Apalagi hari alay molo boy pangiduan nami tunggu dia matulang. jauh hamu sude mulai siap pamarai si molohon dohot batapa sude na 10 sadanai Jadi song no padokon ni hula-hula tak. na 10 sadai jauh hamu tu so Tapa masuk ma sude na dia taruji. Sekali duduk di son. Di dia Paraman. Di dalam Paraman. Paraman etor pahukul Paraman. hamu Paraman di sini masuk Paraman macam. mangare di Hitachi ulus Paramani Eh? Paramarai Paraman, Paramarai malu dia lagi. Nggak dia. Pak Regina horo Pamarai na Pasopi. Molo tu Pamarai Masopi ma tulang dari. Baru tu si Hutiapang. Pamarai jauh hamu tu terus saya bilang roro bene Baru nami. Ise. dia si Hutiapang laki non siahan ini dia siahan Oke. siahaan si Hutahayan si Hobbik si Tumorang Dua. Baru Nakisah ada Mas Sorpi. Dua. Baru tuamu nama muse. siahan si Hutahayan si Hobbik si Tumorang non tu si Hutiapang Oh, ini namanya. Baru turus sada. Turus sada. bai lopik masuria mang boru olah sada donaro Dah, ini ada turus sada. Shot ni. Turus non sada. sojo tahe odnakin molo si Hutiapang atong dangi sok kamu Jangan dah dong. oh lo isado hamu Nalor. ayope amang boru si Hobbingon Si Hutiapang di sebelah. lo mai si kursi pamarai mai si Oke. unang lawa mu tu ala ngulu ala ronggo pe hula hula Turus sada. Turus sada. buat tamu Perhitung. sendiri ma kursi bu Turus sada isi jalo. Turus sada. buat tamu so kursi ni si Hutiapang Ro, dia. jongjong mahamu Cek. oh atong molosong ni jauh hamu ma sudah jongjong ma Turus sada par persea. Par persea kan dia. ayo pesomeri si rupi amang boru si Hutiapang Dah setiap pangison tu ada. aro pamarai Turus sada namanya. ana si Hutiapang Pamarai bersopi Mas Sorpi. pamarai sorpi
Sorpi. Nggak dia. Sorpi nah. 4% yang dia terus seri. Masuk kamu son. Dia. Terus seri. Terus sada. Terus Nyon. Terus seri. Terus sada. Nggak dia. Bapak Paldo nggak dia ho. Masuk kok. Bapak Paldo. Bapak Nisialdo doon. Terus seri. Nyon. Tiapon. Terus seri. Nggak? Siapa sih? Nyon terus sada sa pasang. Ngomai. Ah. Baru turun 2. Terus 2 dia. Isi turun 2. Turun 2. Oke. Ini Turun dua dua. mau jongjong. Nggak dia ada suramu. Batu apa sini? Turun 2. Odo turun 2 na baru. Turun 2 doh. Oh jongjong mah jongjong. Una pala sa hudul ho. Wabe no. Ngame Baru. 2. Olo. Tak pala wahai. Do suro hatta. Nyon saranai. Adia. Adia upu Kristofel laki. Turun tolu. Upu Kristofel Tuise. no. Turun tolu tu isi. Pertarutung. Cak kabusan. Perwakilan. Sada. Non, pamarai tu son. Daung. Pa Aldo tu son. Dia mese. Gabe 2 mau kan? Peti maju. Oh, lo peti maju. Pertarutung. Sokka mama. Dak tong netong. Nasa tarutung son. Molo tu ulo. Sada 2. Non, dia mese. Turun So sada. dia udah sih. Non amang, non. Sada 2. Non, na baruton. Non. Obat. Sada. No, udah so. Basah. Sada 2, tolu, 4, 5. 5. Petiamu. 5 jauh haro. Si anak siap tempat kan om macam 5 jok. Oh itu. Ya 5 maju. 5 maju. Dak siap tempat. Ah dia siahan. Unang selopit tamu ulo sih. Jadi song nima di hamuna boru nami, lain nami, iboto nami. Akalae na boru bere. Desok kami hula-hulam pasahaton ulo si tanggorapu. Manang nasongod dia pe ulo sonan no, hupasahat tami. Lasma rohamuna akka amang boruate. Asa ador haduk ka matogo-togo ni lobo ador hatiti tanggo-tanggo ni horbo. Nang pengkek sa rumah tua mau pairing ni pahupu. Saha matunamar ni. Saha matunamar nono. Taulos soma. Pamarai na di sorpinakin. Yon. 5 tabaonom. Tabba 2. Welu, berarti tiga nayon. 5 naik. 5 naik. Wahai lopik man sudah. Dapat tu tulang. Asa uli sudah codot tu mana? Masuk mamose. Tu si hobing peparan ni borsa sirmong gurna di son. Wahai termasuk kama. Peparan di sirmong gurna di hutan. Jumo lomba tu lakon. Tuamu nadot. Saya dapat son. Saya guru. Madiamu. Saya ada tu hami, tu kinalang. Saya ada tu anak nami. Isaru amani arpa kurang teh ama amani Elcia. Saya ada tu masuk. Saya kamu di kananan. Itu. Di sana. Di masuk. Saya ada pegang tulang. Saya yang unikan 2. Nyon shot 2. Tinggal serenai mak. Serenai itu. Nyon 4. Sara 2 tolu 4. Oh, biasa sa pasang no. Gabe, nang sa pasang. Oh, iya do. Serenai mak. Tok sa pasak kamu? Serenai itu Tidak. para maboru-boru. Saya 5 calo hamputong. Para maboru-boru. Berarti 2. Dia para maboru-boru. 2. Isa macaloi. Si bakara ro macalon. Si bakara do silbangga. Dia Pak Jaya. Pak Jaya ngai dia ho. Tiuk saya na. Itu. Para pamu. Isa kamu di jungan. Piga mo na rin siya tarutung siya. Orang nabe? Nah, lihat mo siya saranay. No. Nah, telepon. Dia saranay. Di ujungan. Isa du ujung. Oh, lo. Nunga. Bang nang uding yang betul macam. No, perperluasan no. Para maboru-boru tong hidup tu para ma. Para
No, peperluasan non. Non. Matua sirudi non. Saya kama. Patah matulang. Sada 2 tolu 4 5. Non dua doon. Dua dah sabotommu. Sapat jaloan. Ido kan? Ido. Para patamu sautik. Kasa unang lewat elogoi. Itu. Asing ngetung lagi. Sama sada. Nama sada. Jadi lobi Tu saya- urak saranai. Nyedu dujungan ni cara naik. Oh, nak kape saranai. Ate. Oke, pas. Oke. Unga, Lanjut teman tulang. mau lihat mari tuhatta, mau lihat manang dihita, bohita marahi paso na pala ditikyon. Aladi marhite honyon, hela nami odok buru namion. Nang majalo paso-paso perbogason. Alani pasahaton nami ma. Ulus si tanggorab butuhamu akai boto nami doh lain nami. Nang bere nami. Asoson nata nama tua nama dok. Molo si sirikalang lau tu dulu sanggol iko bolusod do siri-sirisi. Hupasahat tami ulusonan nong. Jalak kamu mah jalang marisi. Adi. Oke. Gabe kamu oras matulang. Onga. Ngarong isina. Nga. Ido hahi pasoni ido. Iya, hahi pasoni. Kan gampang. Oke. Jadi ima di ruanami. Natatain ke tulang. Jadi ulos holong mate. Ulah solong mak. Oke. Jadi unang gabe. Mau dulu ruanami ba. Tulang mama ngatur sa dia magurut na parjolo. Oh lo poser ha. Patay matuang. Ala ulos holong nama de somma hita sude naro siatar. Nama rahanggi. Ate nama rahanggi. Nama donga tubuh. Sude mana hudak kami asing hula-hula nami. Doh donga sahuta. Pujo habib non. Nama rahanggi sebetulnya sinan desa tarutung. Ate. Sude mahita nama rahangi alai perjolo manong hasuhuton. Perjolo mahasuhuton. Jadi asama satu sakit ate. Perjolo hasuhuton. Hita nasa syatar nama roh. Boru ada perpudi biama botor ada marmosak gomon nong. Nganyat tusani. Roma hita tusonak kapani Arab pe atik barang na terpodo mikoria kamuna. Bearo hamuna. Rombongan ni parboru. Sampai ta sungai sobbe sude. Jadi tusok kita sopat pajolok tuson, tapat jolok. Non. Dok kemah hata muda pang. Ise maha mubah nabar hahang gibah. Non nah. Setai ay bajo perjola te ka dahanga te. Udahlah aku. Ya, yang pertama ini kami Bapak Udamu dari Tarutung. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kita semua. Jadi nakining ngadijalo hamu be boru tongdo Nadi tanga boru dia. sasada dijauh be tongdo boru sasada. Imana di dok ni inang padita nakining tongdo tusido horon nami akka firman Tuhan yang dikhotbahkan tadi di dalam gereja. Jadi sebagai tambahan dalam firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh Ibu Pendeta tadi, ada firman Joshua, kalau aku dengan seisi rumahku harus aku mengikut Tuhanku. Ima jo sadakan. Jadi tambahnya itu lagi ada tertulis dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi menurut sautik pe tambahnya berapa pe? Oke lah. Oh lo. Jadi saya yang keluarga na berbahagiamu amang dot baru setibuhamu dililitiat dormuna asatabba akasilas ni rohani natorasta. Butima atau hata tebahan.
Jadi ibu tono nalarongan nok pasaton na tong hatahok wak. Nah, ada mau kau kasih? Ya, nanti aja dikasih sebelum mengulosi. Unang ba, jangan lagi stop musik. Iya nggak apa-apa. Nah, paling ngomong ini. Tunggulah. Apa yang kita kasih? Mau ngasih ya, kado lah. Kado. Nggak apa-apa. Kalau Baik, udah tulang, udah tulang. kau yang ngomong. Kau nggak sini? Udah. Udah. Jadi kepada itokku, kakakku, kepada laikku, selamat sudah membentuk keluarga baru. Semoga keluarga yang terbentuk ini semakin dewasa setiap harinya, semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus, semakin memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Terkhusus pada kakakku, udah kau tengok sendiri kak, kami banyak bergantung samamu sama ini. Betul-betul kakak ini sosok mama kedua lah sama kami. Betul-betul dari dulu kami selalu ngikut dia. Jadi kalau kakak kami ini kian gagal kami tiga ini. Betul-betul kakakku ini penunjuk jalan lah bagi kami. Tegasnya, baiknya. Jadi itulah like, kakak ini memang karena tegasnya kadang-kadang ya agak keras. Mungkin bisa nanti dianju-anju. Karena dia kalau dikerasin makin keras. Jadi ya kak, selamatlah kak, selamat membentuk keluarga baru. Pada saat, bentar lagi nanti kami mau memberikan sesuatu juga, semoga bisalah iya nanti kami sampaikan, tapi itu setidaknya cenderamata bagi kami untuk mengingatlah momen-momen ini kak. Makasih kak. Mungkin dari abang ada yang mau tambahkan? Udah? Dari adik paling kecil, Siapudan. Selamat kakakku, kakak kami yang paling kami sayang, paling kami cinta. Aku berpesan untuk laiku, Lai nggak akan menyesal menjadikan kakak kami ini menjadi istrimu laiku. Kakakku ini pasti akan diberikan yang terbaik untuk semuanya. Jadi Lai pasti nggak akan menyesal lah. Jadi jaga baik-baik kakak kami ini. Jangan buat lagi dia bersedih. Sayangilah dia, karena kalau dia sedih, kami semua ini bersedih. Dia kakak kami satu-satunya, dia selalu bantu kami. Seperti yang dibilang abang saya, kakak kami inilah mama kedua kami nih. Jadi kalau nggak ada kakak kami ini pun kami bisa hilang arah juga. Oke, selamat ya kak. Selamat ulang tahun juga kakak. Mungkin ini hari ini acara yang spesial juga untuk kakak di pernikahan dan sekalian dengan ulang tahun. Ya, momen-momen ini pasti nggak akan terulang. Jadi jangan lupa berbahagia kak ya, bahagia selalu lah ya. Rumah tangga lah ya selalu dilingkupi oleh Tuhan. Makasih. Jadi saya ada masa PTMBB. Inilah kado dari kami kak ya, saya sampaikan sekarang. Buka aja langsung, pakaikan sama kakakmu. Les surat nai bu. Dang jualon nai, holak kepek di baca-baca mai dia mau ke jualon nai. Tiada hari tanpa pegang uangnya.
Oh, unang tangis gabihan ngabe. Oke, udah, mundurlah dulu. Nanti apa nanti kakakmu itu? Pinasa matu PTMBB, habis yan long pertanyaan apa rumah. Isiyo, PTMBB nak. Jadi melihat mak tapajonok matusona teh. Iya. Jadi melihat mah di Tuhan melihat nang dihitan nomor hulolobor pada tikyan. Dia do teh amang boroname dohot na boroname. O do ne hamu tutusi. Asa huberengi di son, bahasa dangi lebengi anak na do paromenan wangi norhako. Jadi melihat tema di debata na mga lehon tututik kinalinadengkan dihita dia pada tikyon ima di lolas ni roha di nong bajalo paso pardong asaripeon hela nami dohot boronami si dos Maria di sonate las roha nami salhuna anggiak matutu di hamuna dua hela nami dohot boronami gabe rumah tangga nolinadengkan si tiruon di juluni keluarga si Hopi, di juluni keluarga Manalu, lasongan ni manang di amata debata. Asa dapat las ni roha di sudin na menyaksikan hamuna na dua nong majalo pasu pardong saripeon. Ikon sardo barita nauli na dengkan, nagabe si bigyon ni sudiak ka na menyaksikan na torop di hamuna dua. Naong majalo pasu pardong asarepehoni. Hata ni debata naong jinalo muna di naong pinasaha ni Pangulan Hiuri padita nakaning ima di pamaso-maso munay ikon hapal di pikiran muna. Asa boy tarpake hamu di rumah tangga muna. Alani pos dorohan namin sa luhu na akan na rodisona ka keluarga Manalu, keluarga tulang sudah dong asahuta namar las roha dia paletik yo. Burjudo hau merminggukan. Selalu do amat tapat dita manang ina tapat dita molonunga naik tulang katan. Saya dong do parjolo tangyang nahata ni debata. Ima nagabe ujah di hamuna. Alani pos dorhanami di hamuna dua. Na pinadumu ni debata dang jadi sirangon ni solma. Ima dang boy manang songo dia pe hamuna dua madokon iko sirang nama hai dang boy dang adong nama ngolohon ni. Jadi aran ni pos dorhanami di hamuna dua asa taruli di sudena akan naudi nadengkan na ni saksihon ni aka sudi na marholong iroha pretikyon ikon gabe rumah tangga siti ruam hamu gabe sada telada mahamuna di tongah-tongah ni masyarakat na boy gabe mabalas rohani akan natorop dong asahuta dia ka pangaratamu na tuare marsugut jadi alani sian punguan Manalu kota pematang siantar pasaton na non ulus nagajang ulus to rabu asirohan ide bata samartada di dolok bertada di toruan jupang na jinalahan dapat na duluan ima nagabe pasaton naman nok tuhamuna yang go uluson mangulusi daging don ala yang go mangulusi partadium mon amata de batado nagpakat tikeneng ro jadi posdor hanami diamna dua teh helanami dok boronami asa dapot las ni roha song hatani na tua asa habang men nasi buruk song men tudu rame di hamuna dua suatu ngadok kamu namuru janda totok mahamuna si buat dame imajo perjola teh dong nam tu hamuna lasong ni menadang diang giname Pak Dosma dohotinang bersakala di son
Kami hita sian punguan tonga Manalu kota pematang siantar marlas ororo salhu na molo tung pesopiga na rodison alanya kaulondo na dengga mapajupang dia kahita na mardong at tubu alani pas dorohan nami adong do songon negara dasar siap pungot teh otik sosadia na pinasahan di punguan ni dos nirohat tadi salhu na atong titiman na tinova golong-golong paraho na otik sadia na pinasahan di punguan ni asi maronde bata saya gudang ma pinasuna pesahak ma gama jadi mana bay dia kata nuli hatan adengkan song natan di pasar honami asa digijang main narirang di toru rong parlinggoman daging mun na susah di sirang tot di muna hot masih gonggoman asa bon nenek puli matudulung ni si taponga tapi dia mau akan nuli tuak kata kereng ro langsung ni manang si adongan nah jadi open naing pinasahak mo sa itu protokol tu pertanyaan ke Paruma Hita pertanyaan Paruma dos maro hatta buru bere moliate ma perjulu tapasahat tu hatta perdenggan basai totong do hita di bagasan hahi pason di bagasan lasni roha apala di tikyon ima di nabang ulahon ulauta hita apala di tikyon na hobar tu si habata hotai di hamuna hela nami dohot buru nami hami nama katayon noang ima sian Manalu Paruma arisan pertanyaan Manalu Paruma Kota Madia Pematang Siantar jadi di ho hela dohot ho buru si dohonon nami molo menurut hami nga cukup matang behamuna nalaho merumah tangga apalagi tikyon baik dari segi umur dari segi pendidikan nunga sangat matang jadi ope pesan nami tuhamuna hela dohot buru nami gabe ama mahamu dohot ina di keluarga molo ama gudang ina pi gudang bukan alayang gona toho ama tang pige jadi mulai dok ama manang ina ba maloma memimpin di keluarga maloma tu keluarga kedua belah pihak bijaksana malonang ringgas tong nang meradat ima pesan nami jadi ditanyang nami hela dohot boru di pangaratoan di tano perserahani saya yang giat matongan tujuluanon saya di pasu-pasu hatu hatama akan nani ulamuna saya dilancar homa aka perkarejuan muna asa dapat rezeki doh lasni roha songon nadi dok ni upasa ma dohonon nami tuan laklak tuan sikoro di dolok ni purbatua tuan anak mahamu atongan tua boru dongang muna mai sormatua jadi terakhir dohonon nami mah semoga menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang sukses. Ini masih dohonon nami. Mau lihat mah? Soalnya manang tu kakak tua banget di son rodo haminak yang lima sian Paruma. Jadi di hoka di abang marhite ulota di bagasat tikyon. Saya lemtab bama dia bang hai pasonate. Soalnya manang di kakak, saya sehat-sehat, kakak, lau mengurus abangon, sabar, molo sabar, ba gabe Roma nang akka pasu-pasu, jala yakin ikon rodo hama malum tua bangon nate bang, saya gak ma di pasu-pasu Tuhan akka obat, akka si panganon gabe makorhon hama malum mayati abang, jadi apa doh kakak, adonggo pati-patian sian punguat teh nasian hita deh hasahatanna tong tu hita hirana berdemokrasi iya teh kak nah jadi ope upasahat hami mai lasma rohani kakak majalo ope pasahat mai to jadi ima kak
nabui ipasahak pungwata titi mana tinopa golang pangarahutna tuk songoni penabui dipasahak pungwata saya itu hatta mana manggohi pasu-pasuna. Mau lihat Mak, pinasahak matu protokol. Jadi mau lihat Mak, alas apa notorak kita magi dok kaparkur. Baik mainang, nasikat pada tima, Roma mutusun. Mau lihat di Tuhan, mau lihat nang dihita saluhutna, las rohanami, las rohamuna opung gres, las dorohanami. Jadi nungata odorhon nakingan, ima yanakon, nang buru ni huriai, sien bagas joro ni debata. Jala ingot ma amanginang, di bagas Joshua 24 ayat 15b, di dokdo, yang go audo dongan saja buku iko jahobado oloan nami. Di dalam rumah tangga intinya adalah pengertian, pemahaman. Kalau kekayaan nanti cari dulu kerajaan Allah. Ya manginangnya, jadi kami senang. Kami dari Punguan Parupuan Nihuria, itu kawan mama dari gereja Pancuran Nauli Pematang Siantar. Kami turut bersuka cita pada saat ini. Pinatiko 7 rumah di Topini Tapian, tu dia hamuna mangalapka, tu sima hamuna dapotan bersaulia. Suang songonima di hamuna opung gres, amang ya sama opung gres, ya kami senang sekali semakin binar bohimuna amang ima imana taudurhon boruta sian bagas joroni debata anak kinan. Anggia malam tu hipas nama hamun amang jala suang songoni nang hamun opung gres boru toktong ma diramoti Tuhan jala hipas ma tujuluan niarion asima rohani Tuhan suang songoni nang adong do songon kewajibata dari kita oleh kita dan untuk kita sama-sama mengetahui ya opung gres akan diserahkan bendahara pada saat ini. Kasihlah di. Iya. Mau lihat tema songoni majo hatana jepek nabui pasaton nami mau lihat tema di Tuhan mau lihat nang dihita salhutna. Jadi lah ngasih kop musik na bete. Nama boy. Salamat ulang. Ay nakik kurok kodong godong asahuta jawon nami doha munik kurok. Nang ulas disod dohamu? Cari kop. Ido atong rohamu tu sod. Jadi masuk mas. Tabas kasih kaparet. Mau lihat Mak, dia hita. Donga sahuta sarika lorong baja. Nah, jadi sana meta dos rohata. Jadi di abang do kakak las rohanami. Tangyang nami syakuta. Asih rohani Tuhani pepek sorma tua ma abang do kakak haduan lau pair giring pahopu. Jadi sehat ma abang do kakak teh. Jadi itu pengantin. Hami rosyak kuta. Kami senang dan bergembira ya. Kalian sudah banyak tadi diberikan nasihat. Hanya kami mau mengatakan kepada kalian supaya sehati sejiwa tu dulu tuturuan. Songon nedokon dia kena tua. Tubuh ma hariara di tonga-tongani huta. Saya tubuh ma dihamu anak nama lo do boru napistar. Songon ini. Arong do pati-patian sian sarikat jadi bolo naik pasal ternami sonari bolo tumpe sadia si titik masih gopak golang-golang pengaruh na bolo tumpe sadia na woi terlian nami segudang ma pindah suna pasal tamu male. Ido ata jadi song nome sabar hamu mangbor si hobbing kebetulan saplo pak rombongan on dak na pala studio madokata. Jadi itu para musik nami. Naik pasah tulus sampai para musik nami. Kalau ipat jolo man nong hasuto bolon, ate. Baim majo tor di hami. Nagirang-girang iban, ngabulay ngali. Asa torsongon na panas. Idorong
Los Roma. Horas. Nah, jadi upasahat tami mon tu borunami boruna poso boruna matua langsung nima akabere nami nanaing pasahat kado ala ulang tahun kebetulan nyon boruni mon Roma mutuson bere-bere kami semua datang kemari. Jadi songoni madi hita boru bere-bere di ulah-ulah tak dot boru nama tua boru na poso nasi tarutuk ngadia pertarutungon jadi narawate dos rata narawate arok pengiduan perjolo majo kebetulan ulang tahun si dosma di Arion ate jadi pertikiran pasatay ma mari ke situ mari huson perjolo majo ulang tahun Tikyo sama Tuhan muna, isamu protokol lah, nah,
Pertama-tama buat kakak Ia sama Roy, selamat menempuh hidup baru, selamat mengarungi rumah tangga baru, ujian-ujian baru lagi selama kita mau berumah tangga. Ketepatan di hari bahagia ini kakak Iya sekarang berulang tahun ke berapa? 17. Berapa? 17 ya. Segitulah umurnya. Jadi kakak Iya selamat ulang tahun, selamat berbahagia semualah samamu hari ini. Doa yang terbaik buatmu dari kami perwakilan dari cucu Opung Dos Masih Mamora, ya. Opung Elis juga hadir di sini, cucu dari Opung Elis. Nah, jadi berapapun kami yang hadir di sini, semualah kami hadir ya Kak ya. Dari Batam juga, dari Aldo Jakarta Jaya. Ya. Bisa nyanyinya kita. Nyanyilah kita ya. Iya dibelilin. Bikinlah dulu musiknya par musik. Happy birthday. Oh, kan itu. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun yang ulang tahun. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap halenya, suap halenya, suap halenya sekarang juga, sekarang juga, terima kasih. Mantap teh, mantap. Memang sudah semerioba. Mantap teh. Ulu ama. Jari naroha. Perjolo bah lihat kak tiki. Madokata majo. Sian. Napor di suhut. Opung jenri si payung. Isodo asida. Baru nama tua. Jadi mulai tema dia manguda nami. Mulia tema di Tuhan, mulia tema di kita salut. Nah, mungkin nga ilian kesempatan hala amang uda nakin tuhami baru nama tua ima marga si payung narosian siatar. Mungkin kami tu
anggi nami ate alane boru ni tulang sian bapak nami ate Dosma. Dosma kurasa belum kenal sama abangnya. Belum ya. Inilah abang inilah kawannya bapak di Siantar. Karena apa? Kalau di Marga Sipayung, bona tulanglah bapak kita ini. Terlebih bagi kami Marga Sipayung. Kalau bapakku itu adalah bereh dari Opung Dosma. Ya. Jadi terlebih kepada kami Marga Sipayung, terutama laki-laki itu harus dibawa sampai selanjutnya. Satu bonaniari. Jadi itu Dosma sama Anggi Dolinami ya teh Siombing. Keluarga baru lalai. Anggi ya di keluarga Simamora Manalu. Begitu banyak tadi sukacita yang sudah dirasakan, terutama di dalam mengarungi keluarga, banyak yang harus disiapkan. Kami dengar Anggi kami berdomisili di Kalimantan ya. Wah, Anggi boru kami di Jakarta. Dosma kami sering ini sama bapak ini. Itulah dulu yang harus kalian bicarakan dengan baik-baik. Sebaik mungkin hadirlah Anggi kami sebagai kepala keluarga yang menjadi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya. Banyak pengalaman dari semungkin keluarga, ya itulah yang perlu patut ditiru. Adat yang sudah disampaikan tadi sama Anggi kami tadi, inilah adat Habatakon kita. Ya, itulah. Jangan pula nanti di perantauan hilang. Jadi kalau misalnya di Kalimantan pun nanti Anggi kami, ingatlah Anggi kami borunya Simamora Manalu. Ya, ingat walaupun nama donga tubuh, tapi ingatlah somba marhula-hula. Ya, mungkin di generasi sekarang sudah banyak lebih mengenal tentang Paradatan. Jadi itu tulang nami, tulang. Sehat mahote tulang. Ngalas roham pangguaranmu. Nakin ibigi hami songon namar sisir. Ibulu nami tarsingot tu si Dosmaon memang pangguaran dia pungate. Lam tu sehat nama tulang. Terutama tu na tulang nami ate. Lembut do na tulangon ate. Saliling di ngulu ni mendampingi dia tulang namion. Sehat-sehat. Hami pe songon keluarga Sipayung nadong di Siatar. Gudang nai na perlu situruan nami siak kamu da tulang nami. Mungkin adik-adik kami juga Frandi ya, sama si dokter. Sudah ini, kalau si dokter sering kita ketemu. Ya, itulah sukacita kita. Jadi saya setuju lah Narion, saya itu sehat nama alat da tulang. Anak-anak sudah merantau kemana dapat rezeki dari Tuhan. Mudah-mudahan nanti si dokter tahun ini atau tahun depan ya, Pak Dokter ya, dapat CPNS sudah dapat di Siantar. Puji Tuhan. Jadi songoni mahata nai pasat nakin sian amang udah nami itu hami terlumo bitu suhut parana ate, sioping ate. Marbapa mahami ate. Jadi sehat-sehat mahamu masuk keluarga Simamora Manalu Nadong di kota Pematang Siantar. Jadi songoni mahata na jepek siak kami sian boru nama tua Imam Marga Sipayung. Sisa ada upasa mahitaban amang udah nami. Gabe calo horas mak. Malihat mak pati kira sanga ulah kay masanga tu periwan nami. Nasiya tarutung. Sadahata baita. Sama tu hita. Apala na boru ang boru ni Sidosma bajo opukwes. Bapak Cia. Bapak Rikpa. Ino. Anot do ba rangilit dia winno gabe.
Lah holan opo kebit do mangara situtungin namu tu udah. Jadi mau lihat tema di tuata. Lu betong dari nauli bulan dari nganon. Marla sirawado hita. Salu na marsiala metong. Nang majalo pasu-pasu. Perdong serbiardo. Main nami. Cilos Maria. Dohot anak kami. Maranak manek kami teh. Aina amburu nama kami. Hanya makana ketika tengok orang buru nama. Manusia kami na borum dosma. Doang borum. Pos rohana kami teh. Di rumah tangga una. Ala dia roha do kamu do kanong S2 nama teh. Aku S1 do pe sihan. Aku bang S2. Si babar bang kau malah musa nau. Alai gudang walang sira teh. Ngang gudang omongan langgaram. Betul ngang gudang tu pengalaman. Nah bermasyarakat do bertangga. Atong sanggi matok tujuan rumah tangga muna. Rumah tangga si Pujion. Dijoloni Natoras. Dijoloni masyarakat. Lumot turun joloni tuata. Pandingan pasai. Asap tong marhitai. Nah madihamuna. Hata nama tua nama dok. Balita pagabe. Nah ini tahu tabuan. Rumah tong gabe. Di rumah tangga muna. Molola muna. Satahi. Sauluan. Kalau sudah dinas listrik, jangan lagi dinas karpet. Kalau sudah beristri, jangan lagi parhalet-talet. Ate, oping, apalagi dengan coba, akan atur itu gudang acara ada. Pos rohan namanya teh, oping ate. Asyik bagai pengmain namun ni patrabut tu bah. Salah kalau boleh lekon, lah ngopang namutan. Las ruah bate. Di songoni mak inaro bate. Partikianon. Pasah ulus mahami. Ulus serbang. Ulus do rabu. Segi matok tujuanon. Herbang tangan itu atai. Masuk rumah tangga muna. Asa tok-tok kamu tok rumah tangga. Nauli darengan. Si Pujion. Jelas si Tiruon. Duka satabi lo sonon. Dohon naima. Titik mati nopa. Suatu pangarabuna. Mangna murapen non. Arga ulos sakami. Amang borum na borum. Las batong rahamuna. Tuhatar lang goy mas-masuna. Sahap matok sulu sahap matok tiyan. Nga satong januli. Belum naring ganon. Malah si rawah hita. Barhite naung. Mabuka rumah tangga baru atau sama di horasan sama dia unang panggabian matutu amak par musik kami gabe amak lapas urus mami baju di kami jong par gitar nama lo Dejo itu tangan di atas
Suma hasalang studio. Ora. Jadi pinangido, ati boha adong nama gua jam tangan, mangulu do bion. Mangulu do bion, gomate lang apa do hono bion, mangulu do be. Nyo jam tangan, ale bata wud nama no toro nakidang di gok medebu. Alana molo dia wono ni mageleku. Jadi pinangido, tuna agoan jam tangan, nyo mangulu do be. Anggoda nga sa upasahatan nung tuamang baru namin si Hobing, mana tahu parhu tahun. Nah, niyan ang guhulalaan na hugukok kami do bahasa isopya berarti na manot torohoronak kinate. Niyon. Mangulu dobe. Iboto dobe na japi gane. Apa yang sonne ngajam japi tu. Pas do japi tu tahe. Lanjut matulang. Jadi atik bohado pe adong. Adorak sujuhami hula-hula nami. Na naik pasa ulos Roma to son alay mo lo suadong be amang buru tulang. Kiriman nyon piga nak kinon piga lebar nak kinon ono pulu baik kamu yang polok mau ono pulu ono pulu kamu jalamu ono pulu baik kamu ono pulu lebar baik kamu ono pulu ono pulu baik kamu. Jadi langsung ni madi hamu hula-hula nami mamerek batu partikian. Hujau hami ma sahali masuk mahamu raja nami. Na parjolo isomma hula-hula nami sakala romahamu raja nami. Tulang nami sima jutak dok bono nyari sima jutak. Tusok kamu tulang. Bona tulang nami si topul. Tusok kamu nat tulang. Lasong nima. Tulang rorobot nami panggabian. Tulang mangihu nami si tukir. Hula-hula namarhahangi. Siahan, sinaga. Dohot hula-hula nami hula-hula naposo. Situ morang. Roma hamu tusor raja nami. Jadi dia nak kimi tay serenay nak kinay. Oh. Istirahat maju hamu ati siya teh. Bakpole lusa monok kape memang ngalusi. Babay no ngaluja hamu ang gohami di sato ngaluja robe. Baha nyon. Jadi lo tabay hamu, lo itu isi hamu nang kepala 500 naik, palekaman nong 55 saya wisri, unang tinggal hokam, unang sapya roksi sa toka. Jadi hurokot jolanakin, hula-hula nami sakala ngai sotahe dia nyom mikor, sakala jo nama ngalusi, nyon. Ya, jadi dihita hula-hula sagala. Narohita sian perdagangan siatar sudema narohita siat desa nawalu lumobi mana hudapot tami dihita namarhaha marangi peparan ni daupung sagala raja na adong di hutaon borbor marsada libong doh silau raja doh songonima boru bere ibebere nami asa mangarade mahita sesuai doh jojo ni raja nemang beruta mau lihat ma tutulang nami si majutak doh monanyar si majutak si sadelu semua raja nami. Jadi mau lihat di tanah pengurison, disok kami nang tulang dohot bonaniari. Molo tungarong nang disot 5 juta dok baru nami. Rapak mahita mangadobi raja ni pamurata dohot pamuruan nami si Hobing. Atar songoni masa tulang bulu nami, siat tulang dohot bonaniari. Mau lihat mak? Bona tulang si topul. Dang nang baharong neng dohono mo dong tubuh muson ido. Dah oleh mau lihat ya mak.
Lama mo siya itu tulang nami, tulang mangihu si tukir. Abah arong nagdahon mo tulang. Amalate mamang, rade mahami sian tukir. Jadi mau lihat ya mak, atok tahu maju nama dok kata perjolo, memang kebetulan go sagala sebetulnya ko pargongom deh. Alai parpuri mah mau tulang madok kata deh, buat maju sian bona tulang nabi, upasah matuhamu madok kata. No si serator tu pai unang tercelah na tulang musiki satu nggak beda orang atau manotor, ate sama. Parjolo madok maleata hita tu Tuhan, ala dilio do hari hati uron. Bui tol hasita saat tutikion ima namar mengadopi pesta pamas-mason di berenami si dosma dohot si hobbing. Parjolo hudok matu hala keluarga ni amang bau eda opung gres. Selam tu sehat nama hamu amang, sesahat mahamuna dua amang bauku do edaku saur matua marnini satu namar nonot ya mang. Jadi nang tu berenami si dosma, puji Tuhan semua dilancarkan Tuhan ya nang. Jadilah rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang takut akan Tuhan, cepat dapat momongan, langgeng sahat tu saur matua tidak nang. Ya bere hombing, songoni mah hatasian bona tulang si tompul botima. Upasahat tami mabuse tu tulang nami, tulang mangihu si tukir. Malatema tutuhan malatema daswidi, molohami sian tulang mangihut. Pertama sekali tentu kepada bere kami, Roy dan Dosma. Syukur pada Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah. Tentu sebagai kami tulang mangihut, stungkir, sangat bersuka cita dan mungkin tadi sudah banyak mendengar apa yang telah disampaikan oleh orang tua maupun dari di gereja. Intinya dan perlu kita ingat, pernikahan ini adalah kalau dibilang adalah yang paling sejarah. Pesan kami, jaga dan peliharalah pernikahan dengan cara bagaimana? Tentu dengan cara selalu berdoa kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kedua, jaga pernikahan dengan cara lakukan komunikasi yang baik. Doa kami, harapan kami, semoga bere kami, Dosma dan Roy, tentunya selalu diberkati Tuhan, selalu diberi Tuhan rezeki, dan semoga saya dapat marana marburu. Kesongoni tulai nami, dot ito nami. Malate ma di lai do di itu di kokonjojo muna alai tangyang nami nian sian tulang mangi sutukir mulu bereng lekon ikong tambah masyak muateleh ingok ma dangadong nam style di mulu di tangyang di Tuhan. Saya percaya semoga lai semakin sehat, semakin kuat karena ada tugas satu lagi kita akan selesaikan. Begitu juga dengan itu ya. Bersukarialah dengan Tuhan, karena apa? Karena sudah nampak semua bere-bere kami ini dari Dosma sampai dua adik-adiknya orang yang baik, orang yang pintar, orang yang bisa dipercaya. Semoga acara kita ini membawa hikmat, semoga semua sampai akhir nantinya diberkati oleh Tuhan. Butima, sir kami. Ada tambahan amang buru? Alana ada ngabang buru. Jadi upasahat tami mamse tulang kami si majudak, dok bonani arsi majudak, sada mahamu. Sono berkebetulan arok pati-patian. Baik kamu mau jadi pasahat, kamu mau jadi kata itu tersongan. Oh nasi jalan medan nate, punguan si majudak jalan medan. Punguan lasni roha, dison hamisian bona tulang doho tulang ateda. Sekalian tulang doho bona niari. Bona niari doho tulang. Sekalian punguan si majutak. Anggosian hami 5 juta madoko parjolo mulai ati Tuhan ala totong do pedi hita dilihat hahi pason saha tu sadarion songoni tu hala amang bau molo pangidoan nilai muna inna rohan nilai muna nya doho doi mana ison alisa lilingon molo disukun eda adigan dang oleh eda pabuah tanggalna HP pas kebetulan sadarion dotong idolo sanggulon hami 5 juta opung Martino dohon jadi berbagi hami amang ale tung pesongoni ido di dokol lainnya amang lab tu sehat na amang
alung pedangi son songoni eda teda na mangurus amang asalam tu sehatna eda pe komargogo. Jadi ala na masuk do hala amang tupunguan di 5 juta kota Madya adong dotong ulusna songoni sian 5 juta punguan sektor saplima songoni pati-patian eda nasya kita tuhita iboto eda do ate eda lam tau sehat nama hala eda dohot amang bau so songoni itu penganten tu bere nami si Dosma do si Hobing. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Kalau dari Nantulang hanya bilang, firman yang kita dengarkan tadi di gereja, itulah pedoman hidup kalian. Nggak usah yang begini-begini seperti kata pendeta tadi, apa yang dikatakan itulah pedoman hidup. Berkeluarga seperti dibilang nggak ada yang tamat. Pedoman hidup hanya firman Tuhan. Itu saja, selamat berbahagia. Hatake hatatabaan. Mau lihat upasahatami mamuseon. Pasatama. Ala kebetulan nakin hula-hula namarhangi siahado sinaga dangadong. Jadi tu hula-hula naposo mamuse situ morang. Dangadong amu sarahata bawa sa gabi adong amu sarahata nyoddo na aka hula-hulon. Jadi pani bolong mau lihat ma laiku. Anggo hita di dia besar hata. Au pesan parburu lah. Oke lah, pulang. Pasatami mamuse. Oh ido pa huri punong saya idea do amat tas ada mahamunik kudak ini deh ba mamang bama. Jadi mau lihat ma di tanah pengurisor dilihat tuatar be ita bason siap bagas ta marsara-sara. Jadi mau lihat ma Parjolo mari keluarga besar si Hobing. Mulai mari hoito do lain ibe buru pedi bereko ne lekku si Hobingo bereko lekku mangulai mon do nyon ibu toko si Dosmon alana opunga ibu toko na buruku jengai patudu tuatai roi inong Dosmaroham Roy Dosmaroham berarti nggak Dosrohamuna 2 Roy si Hobing sama Dosma Dos Maria Simamora Manalu. Jadi si dorok tu amu holano do ingot tamu patik bali man itu paling besar. Iko pasang apa mau natora semua sama tua jale liling manguli taruh na leon jabatan diho. Ima patik bali maun. Jale dang luputon sian halak kita. Ala yang kono mangingot molo sian au kebanyakan orang Cina. Kita kalau muria-ria ada pemolo kita batak. Jadi idau pesakku, aurak pola gurang madoka, tarak pola malo, songoni manang lekku. Opungi siaro teh, opungi segres, songoni mau itu, kita timbal balik. Jadi natue inong mupe song audo ngalamu tipis aho betok songoni jangan tipis, tetap kuat semangat. Jadi songoni do, pos rohakku dio lekku amang buru asian nasalilingon saya terpai mado di helam si Hobingon. Ngaro imana dos rohana, dos marohani nasida pas time nya guari. Jadi saya telam tu sehat namo alai sipata buan omak dosma marika di lekona sabui tor marikat. Nah, jadi saya di pasupatu tua mariamo songoni manang lekku dot ibotokku si dosma songoni dokoni na tu maronokku tu main hari ara di topi ni parga orang ni muara. Saya itu ma anakmu natong namora jalan nama lo meroha. Ye matutu. Sa sulu sa matu batian sa mai teliling mangurus jalan sahat matu parhora. Ye matutu. Tarsongoni masa tulang mau lihat ma. Upasahata memang bisa hula-hula nabi segala penipuri. Ya, jadi mau lihat mak diramu amang boru nami nang mengalir pertikiat tuhami. Alaya mang boru ala torok dohami rodo hami sia simalungun rodo sia tarrol doh sia puna pasugit.
Ala hami pe ingo do dia katona ni opung nami maddo molotorin na dalan ni hoda ikut tahu do dalan ni solu molo hami akka hula-hula mo sagala ikut titirdo hami marpuda asago dia kanyarak pomos. Oh lihat itu lang bago arape sagala sagala surut tro. Aje songodom maroha perjulu tapasaha ma anon siak kita nasian perdagangan. Sada man no manang naropen no sian sudah mahita tema. Sada man no siap boru perjulu. Las ima mengarangku bere ibe bere. Dungian dok kupasahat tami ma tudah hahang. Mardos ni roha mahamu. Dung sidungan non sada me perwakilan siak kita kota media pematang siantar langsung man no penasehat ate dus marohata. Ba cocok ya upasat tami perjulu tu boru ibere ibe bere nami. Langsung mana si perdagangan manang idea nak kita per Jakarta. Sadama tulang pariban nami doa kabere rangkap masudei. Boleh hati ma di hamuna raja ni hula-hula nami na mga lihat tiki tu hami pamuruan muna. Buah hita namar pariban. Sadama hatata nang maret di hita nanti ala ni waktu lo teh. Anu mata maret di motori pariban. Jadi boleh hati ma tadok tu amat tadi bata totong do dilihat di hita ahi pason do telas di roha tarlumu memai apala di tikion di nama jalo pasu-pasu pardonga saripion helanami doho borunami kapar jolo hudoku kami tu abang hami siananggi abang molo tupe songonon haroronami torok lu minyak kita namar pariban alai mungkin aka halangan nuli na denggan lunga di pasahannya kirim salam ma tu abang doho tu kakak dia baku selilengo memang kurang di bagason parsahiton abang kurang di bagasan hai pason alehami sianaka anggim merpangi dua tu amat tadi bata alanunga dapat akasilas roho abang tu hari namangiut saya tabba hipasma abang saya ditabai amat tadi batama di hai pason dia abang suang nang tu kakak sabar kakak mengurus abang namyo soni do si pata ay molodunga ro sahit saya gudang gue memang si pikiran alai ba tapasada ruata martangnya kita tu amat tadi bata tangi aku kami terlumu bihami abang do kakak asa songon abang dapat akahela dohot parumain tarsoni ma sironon nami tu abang nami dohot tu kakak nami kepada hela kami dan buru kami kita ingat tadi apa yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Semua cinta itu bukan dari kesempurnaan dan keahlian, tetapi semua itu adalah dari kekurangan dan keterbatasan. Unang alani rupa, inang, ala iberko helaon margasio bingo ganteng, suak songoni helanami, unang iberko buru namion, sidosmon uli dua boruang boru simamora di seluruh dunia. Alai molo mamerek siap bohi, sarupa dewi doho mamerek kesi. Marilah, lihatlah ke depan. Alana keluarga disampaikan oleh Inang Pendeta tadi adalah 2R. Rukun dan rusuh. Rusuh juga di keluarga bukan berarti rusuh dalam arti yang tidak benar. Tetapi kami juga sudah duluan dengan tantemu simatuam nang marumah tangga. Bereng ma amang hela rumah tangga jangan lihat dulu dari kesempurnaan. Lihat dulu dari kekurangan. Kalau kita melihat kekurangan, maka kita akan sejahtera di dalam rumah tangga. Buido marbadai, ale unang marsilelean. Ido podani na tua-tua. Jala dangadong rumah tangga na tamat sampai akhir hayat. Jadi ido sudohonon nami. Dalam pita-pita tu amat tadi bata. Kami do ulos. Nagajang do sitorok rabu. Saya gajang ma barita gabi, gajang ma barita horas. Songon torok mi ulos nanek si pasaton nami ma. Torok ni akapo parang muna. Ale tonggo di bapa mereka keterbatasan. Cukup hanya 3. Jadi napos rohanami, kami sian simatuam, kami dari tentemu inang, kami berdoa. Semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang sejahtera
dan tunduk kepada Tuhan. Amin. Sonima sidohnon nami oleh atema wasatai matu amuna hula-hula nami. Jadi sahak matu tua bang, anggodang bui berwakil kon, ikut adong dosia kamu, baru nak gohi kami, manggohi kami. Parjolo mau lihat mata dok tua mata, pardengga basai ala dilehodo dihita hai pason, boy hita mangudurhon ima boruta dohot helata perenami. Boru dohot berenami bawa majalo pasu-pasu parbogason sian joro ni tuhata. Jadi deda nami nunga tabuan nakingan eda ya nakota ima berenami bawa dohot berenami boru ima nama jalo pasu-pasu parbogason dung tajalo dung di jalo nasida bedira ima sada basa nobel gah dihita sadarion ala hudok songonin nah muida berketepatan muse ulang tahun ima sidosma itu satu momen yang paling besar, tidak pernah kita ada dengar seperti ini, terutama tulang, tapi entah kalau di luar nasing dah. Nah gitu, jadi lamhui pas nama hamu besan, sabar medai dah, mengurus, mengarawat. Besan namion. Jadi itu bere nami boru, doh bere nami bawa, songon hatani inang padi tanah kaningan di gereja harus saling memaafkan. Nantulang nggak pala pandai berbicara. Udah itu tadi dari jauh nantulang dengar orang Bapak Grace, Prandi sama Bobby ya bernyanyi kan? Seperti nyanyian itulah harus burju mar orang tua begitu tadi ya. Anggodung hormat hamu marsima tua, hamu nadua pasti akan diridhoi Tuhan apapun yang kita kerjakan. Jadi pangidu aku tuh hamu peopai umai inang amang di baga rohamu. Jadi hatakinang pejepek hatatabahan. Tabay. Olo na tulang, nagajang ba niya nakpadebe. Wala tayo marihita, wala tayo tuwata. On siya tutur opung ini ada siya. Jadi tuh paupuk ku sudah semua udah menerima dari sakramen perkawinan dari sian tuatai jadi lasma roham dos jadi 7 hari sehingga ma aman dok nakki pendetai nakin jalo main di tonga-tonga keluargamu. Jadi saya marana marboru maupun tu jolone hari lima tadi satu opung tu itu niba boru niba do elan niba di sosial mamora sehingga mamu le saya siap namamu tu jolone hari sehingga mamu saya munaon saya sehat dapat seperti semula lagi itu niba. Jadi parwak kamu tuh cuma bora las doro aku percaya doa sama merek kamu menjalankan hatan ini tua-tua mulai tema masih nau sana pung nak Bay malah rangkak masuri asa boy hita anong sangat memandang diahan mau lihat mati Tuhan mau lihat yang dihita saluna dilaiku nang songoni itoku tabaseha mau atelai nunga berangsur-angsur kesehatanmu dohut akka tanggung jawabta namarianakun jadi nunga dua naing nama sabar mahita asidor wani Tuhan mangidahita
lam tu siak nama hamu ati songon do nama tua madohonon atur haduk kama tugutugun lobu atur hati ti tugutugun lobu nang mahamu madua laik kudo itokku patu kutugu paupu satu namar nini satu namar nono siat saluna pinoparmi matutu. Jadi diamu kalian bere kami atau bebere kami selamat berbahagia mak menempuh hidup yang baru. Semoga Tuhan melanggengkan pernikahan kalian ini. Marhiteima disadani rohamuna asanggia mahamu mengalahkan tuduluk dapotan paga-paga nalomak ya lau hamu tuturuan dapotan wal nadio se asima rohani Tuhan diamu asa tubual lak mainna tubual sikorum di dulu ni purbatua atau mahamu tubual anak tubual boru asa adong doamu saur madua. Matutu. Jadi songon kado siak kami berupa ulus urang tanilai sian nilaina hasiat nama asir rohani Tuhan saya ditabai akapasu-pasuna dihamu. Jadi songon ima ulus na gajang si gajang mabarita gabe gajang barita hors dihamu ulus itu rabu saya torok ma pinoparmu sianot tujuluanon songon ima sian kami akan marang gitulangmu basa ma tu pengurus mau lihat mak jadi yang kusiak kami imahata nami sudi simpulan anak kaning Tuhanlah selalu yang menyertai rumah tangga kalian dan juga di leku doh itu kusuang songonin nak ngate dina boru doh lai sihubing sehat tamu sudi murah rezeki diberkati Tuhan selalu alai romuse itu hita siat tonga ni punguata segala raja boru bere ibe bere pematang siantar molo songono peperonami takas do itu na tuari marpesta do hita itarutung gudang gope nuaing na tinggal di air hangat di Sipoholon ido pos maroham molo holo kami pero anggotang yang nihalaki sa luhuk na sahat do tuhami iko pasahaton nami tuhamu berhitehon ido siap punguani Roma hami adong hupatu pahami siap punguan ulus on anggaran dasar taidon sedia ma asam ni uluson songon ido biasa na tapatupa jala adong di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga taringot sosial manang silua molo pesta suka dan pola goraku sedia guarneto itu peunggai HP ngurusi bagas alai tertulis di son itu upasahat tamion itu las anoroham dohonon nami asa si titip si hoppa bonang bay pangarahupna songonope na pinatupa ni anggaran dasar anggaran rumah tangga di tonga-tonga ni punguata gokma dihamus sa luhuk na pasu-pasuna upasahat tami parjulon itu mau lihat ma tulang ya jadi namang ihuk muse yang gotaringo yak kahata imas sudi totu hujalo hami maturtor nami lapasahat tonulo sate satabito raja nami adorak sodi jalo hamu tortor pangiduan nami ala tuk sobado hami barhula-hula nuk saya mono mangulosi hok majo hamu di tempat muna rodo hami na lau manoba-noba saluhukna hula-hula nami tulang nami tarsong nima pangiduan nami raja ni hula-hula jaloma musiki alaya turhon na no namang boru isi dondo perjolo na mga pehon ulus sesuai urutan ni nama katahon na jadi mau lihat ya ma sesuai tu urutan ni nama katahon ni perjolo ma sian hula-hula nami na digicang perpuri manong hula-hula nami sagala tarsong nima alang nama jalo musiki bae matulang sada mahamu permusik nami gabi tulang olo alahami adong gonaro siatar perdagangan doho simalungun di sialani hujalo hami jo tornami asalos pasada merhite edemian nobay jo siatar simalungun subul salam sidik kalang bedamang jo gabi
Jadi sesuai tu hata namin nak katulang. Walau boy di pajolo man ya. Pajolo sa ring barisan ya teh di pajolo. Jadi dihita ate asa bor hati ta nalaw man dapat tokula hulata. Nunga siap kita. Nah, jadi moloho dak pola buang ate. Nah, nong dohok mahau isi mangatu si dohula hulata. Dihamu par musik nabi. Nah, adorak so husob bahami hula-hula nami naksong ni nang hula-hula nami. Roma hami katulang dak sudah putus kok dari padia. Dak sudah atape si wailun na sepalia. Ayarong dak sibuk kahajut alai soba majahuba naungi mai. Ate. Jadi dihamu apa ijolan dong. Bolo tu kamu penong nama kalian esi sada keuangan doh itanangi. Olo ido. Jadi baik namang soba majahuba. Untuk kamu Roma hama sopa. upasah tanami atik boha adong nasoda potan ayaw hiasong ni yuku pitangan di doaki au gabe seri putangan natang aku gabe nang dapotan au awat arong teh nasoda potan arong ngarapota sude oke mau lihat mati boha songon au na arsal pido oh ide jadi songnya bak tulak bolutuk song ni be nabui di bainak kaberemon songo palas rohamo agiak mamartangyat kami tu martangnya hula-hula nami agiak muse tua ka arina ro martabba-tabba kapas samotan boy mesio balgasini lianon yak kaberemon
Atonga katulang asa titiba na tinoba golang-golak pagarahu na otik sosadia pina sa akaberemi debatama na manggoy pas-pasuna. Jadi isa dah hatama mangalusi ate dos maruha maka ya, dos maruhat tate prasiduli sada pangalusi mehita te macam kamalate honate. Anang japit Ya, tulang. jadi mauliate ma dihamu amang boru nami doho na boru nami sudema doho bere ibebere nami. Las situtu roha nami marhite sobbamu taruli dohami yak kapasyarami na borudo yak kabere nami saluhukna marbunga-bunga tangan nami jalalas gomos tangyang nami tuhamu ang dapot songo padok ni na tua-tua asa binagan si hubbing nat binokka tu tarabunga tu sangkar maporik tulubang masatua sinur-sinur mapapahanamu amang borukku na borukku gabi madoho akkana ni ulan. Matutu. Jala huwa malate ho kami ma didok na tua-tua asa piso na maribalo na piak di atas ni salean horas mahami hula-hula mu na majalo marliba gadda ma diha musika ni na mangalean. Matutu tulang. Alaya mang boruat dorak soho jalo hasahata si tiu-tiu molotung pennon merdomu sirak kita sianon parjolo hamen no mulat tubagas nami bedo honon napi napurat tano-tano ranking mamar si ronggoman badat tano pada udau bos maru hamang gutur dita totong nomar si ronggoman ate. Song non tulang asarap masih manganok kita sa dari dia bisa hakon pakot tay rotuson ay rak mulat mahitan non. Bos maru hamang boru. Baido tulang. Olo mangkongkom makatodi. Olo tulang. Ya, parmusik nami. Bulan nami ma ada nami tu amang boru nami pamuron nami luak siat termatio ada ratu pengasean baik damang sitiu-tiu pada mutu hasan. Amin. Ora, ora, ora. Jadi molo adong dope nanaing pasaha ulus adorak sohu pasaha tami tu keluarga si hobbing. Dangadong be atong mauliate ma dihita mauliate ma dituhatta dihamu sa luhuna namar holong ni roha na mangalian ulus tu hela nami do boru nami disudeha hula-hula na ale-ale nang raja nokat sahuta mauliate ma dihamu siya tuhatta ma akasikat inauli na binay munay song ni man siya kami hasuhuton parburu opya mang buru si hobbing alam nga si kop siya kami kupasahat tami ma tuhamu. Mauliate dia muna ulo na namin manalo alatong rapi urutan nami mangulong macam bakatulang. Gabi. Jadi ope, bapak ini dibawa lah dulu ke apa? Ke sana lah dulu dibawa. Kita udah selesai, nanti lagi lah disambung. Jadi sok kita. Alat tuhita harus hutos shopping majo acara udah tang welet na sida mangulong majo tokin. Dihamuna hula-hula nami tulang nami. Mulai cekulan na poso satu hula-hula nama tua. Nama Ramarangi, Bonanyari do Parbonan. Bona tulang. Rak mamu kecuali molo tulang nami si mamor sa laguboti patpuri manasida. Sudema horong di hula-hula nami. Di nahotak kami na magkalong kami bagsa tikyon. Roma mo katulang partikinok pasata itu amu. Oh, hula-hula nami manalo. Purba cakut kuting, purba sepakat ate. Sepakat. Do hula-hula dapat don. Si Mamora. Si Mamora. Rak mambu ke tulang, rota mak tulang.
Jadi songoni madita saluna horong ni hula-hula asa sianok kita terlubo bima hitakan nomor dogat tubuh Siburian purba sana, Siburian. nasian si hutik-kuting nah kening hutang yok kami tong dogat tubuh nami purba nasia pakat toruan rapak maita isom maita saluna Si Mamora siya pangabatan. Si Mamora siya pangabatan. Purba siya kuting, purba siya pakat. Lupa ko kita asa song nabagak unang teleng kapali. Jadi dos rohata mang nababen waing marsyakangan marsyapudan dia ka parhula-hulaw ni ka martinuduhon dia ka parhula-hulaw ni geleng taon pinasa parjolo tu parpakat mula tema di suara mi abad tua mula sosial kami yang gimnasian pakat doruan dos marohau pasatay ma tu bebatuan nami mula te gawe jala oras so ni matong musen nak ni gubego kami di jauh naka hula-hula marabaranggi sia gijak sa tutor aka dia teh nak kining purba sia kuting purba siya pakat si Mamora siya pangabatan si Mamora siya pangabatan purba siya lubas babiat nah parpangabatan marsuaramu Siburian hula nami si Manalu Muse hula-hula na poso. Jadi mula timba dakuboto nasalatangi ako nakinong di gora-gora ni parborot ta si Obing. Hubigi hula-hula nami menelu dia do tahe. Dang doho do pihami si jalo tulang na robot. Dang dope buhado. Do namara aja. Dang atong masutule hamura ja si Obing. Gora-gora muna do nang uluan nami. Molo pe mangihutot tulang muna ami. Si jalo titing marakup nauli may. Alay molo pe pisah hami siya kalaki nauli matong. Muhammad di dok rohamu. Jadi song ni dok katuna. Unang salah pengertian kita. Kobar dia yakin molo hulun apa sotong menalu ima panyaran nami nomor 2. Allah. Pasti orbo. Molo tung penon. Ihuto tu marakupamu ala ibe beremuna. Nyonang iboru. Ai do no batak kasami. Gawe majalah horas. Atong rak mahamen do titing marakubate. Boy. Gawe majalah horas. Boy. Wah, ngasih kok be di Pajawo ni. Ngair sob bisudeten. Pangabatan ngason. Pangabatan hadir. Si Mamora. Siap. Lubas babi siap. Ngaisi. Pasata itu hamu marga pun ba. Nasi aku kucing dok siapa kak? Dos maroham. Atong gabe majalah horas. Sada silopa gadong 2 silopa puli. Sada pe makatahon nang sude mahita marhata nauli. Gabe majalah horas. Perjolo tapuji matuhatta selawasana nalal hahomion ni debata di anak do boru ni huriaon ima di pargelengon nami marga si hobing naung di pasahoton rokak ni badan nang rokak ni todi lang sidol hami di sonwaing reading horong ni hula-hula muna asa sisa datangiak kita mangidohot tuadopan dia mata di bata. Pasu-pasu pardagingon nang pasu-pasu partodion di rumah tangga muna nang ojak di bagasan sadarion. Atong anggiak ma sidakan yarirang da pungu di tonganyonan. Parsaribia muna naso jadi sirang. Dia doban dia mata di bata todi muna ma mas sigonggoman. Atong gonggo pamuma
akan nauli na dengan basa-basa ni debata. Anggia ma tubuh laklak tubuh sikoru tubuh nanak mahamu tubuh boru dongamuna ma sahatu na saur matua. Totong tangio konon nami tu adopan ni debata. Asa diusehot dihamu pasu-pasuan. Asa berbunga mata bisu marjengga-jengga mabinasa. Sai si tubuh anak nabisu mahamu. Doa kaboru natakas na ulibasa. Langsung ni masih donon nami. Tua mang boru nami nang tunab boru nami. Nunga ditangiho na mata debata. Di pasahapon pasu-pasuan na dia kapang idoamu. Tiki martangiako mangido akka siroka ni badan siroka ni todin ni gelengmu. Sidok mau lihat muna saluhu na tu adopan ni mata debata. Nunga sikop muaing di palu mahod debata diho. Tolu dak danakon. Nunga sikop beon muaing marumah tangga. Alani pagobos mamartangi yang tu adopan ni debata. Huhut gogoho madok mau liate. Asa anggiat di pasu-pasu amat tadi bata aka anak palumen nai di tonga-tonga ni rumah tangga muna. Bolo tumpen waing amang beru dina hurang sehat to. Sai di buta mata di batama tanggal masuk ibu toho masuk di lalaho. Sai namang otak magilas di pamatangmu. Alai saya si donokku. Unang parimas-rimas suho tua kalaikon. Dah berbagaju zaman sudah beda. Sudah berbeda zaman. Jadi laos ditikyon dono nami do Tuhamu poda nami. Ommatu ulang sudah ini udur. Saunari zaman teknologi, zaman AI, artificial intelligence, bahwa kecerdasan buatan telah menguasai gaya hidup manusia. Ya. Bahwa digitalisasi telah merubah hidup kita, termasuk menyerang adat istiadat kita. Alani donon nami do Tuhamuna generasi milenial nuaing, generasi digital nuaing. Jangan tinggalkan adat kita. Tetap belajar. Dan kepada kalian telah diberi akses yang lebih mudah untuk menghayati adat istiadat kebatakan kita. Dan dang da sumber ada kaleku. Burjudo hamu, mertutur martarob boto hami. Tetapi digitalisasi ini telah mengancam peradaban orang Batak. Ima poda nami tuhamuna akan modern nuaing. Komputerisasi telah merusak komunikasi dan interaksi di antara manusia-manusia Batak nuaing. Ima poda na khusus anggota ringo tu parumah tanggaon lae dohoto itu. Kami yakin dan percaya modal akademis kalian itu sudah bisa kalian gunakan untuk membangun, membina rumah tangga kalian. Atong tangga konon nami manusia itu ada upani debata, anggiat rumah tangga munaon rumah tangga na berbahagia tu aka ari nanaing ro. Sayang giat ma dihapor saya debata hamu, gabe palumayan tidak danak anak doh boru tuari nanaing ro. Di pasu-pasu di batama bortiamu boru hasian asang gia gabeho tubuh anak tubuh boru jala besok kami sudah nuang aka tulangmu na tulangmu akai nang bom asa dibuat kami nuang dison aka ulos na gajang ulos si toro rabu atong gajang mabarita gawe gajang mabarita horas di hamuna pasu-pasu honon ni mata di bata. Jalat tutorok nama pinoparmuna tu akka ari nanaing ro. Ulos na hafal may. Hafal ma pangod di honon ni mata di bata. Di badan nang ditod di muna. Bolotong borhak pehamu tuhuta pangarat tuan muna. Atong dia katang yang nami saya pumai dia biga muna. Ape may dia baramuna sahak ma tuaka ari nanaing ro dia kapasu-pasuan atong sahak masolu toho di rodang ni bulan paruma tenggau munaul leleng mamu mangolu saya tatong ma dira mau ti Tuhan matutu
Amang Satu nama lo bertulang. nami. Oh tulang. Gabi amang. Toki Disok. jang, toki jang. Dia muna hula-hula nami, sudi mah muna padoyami. Yusiko panon di pasata muna. Ima perbuntan yang muna ulus rabu. Mangido kami canon siap muna suhuto marga si hoping keleng muna. Kembali macam tu tempat nang rodo kami mendapat tulang. Semua ini bagaimana nami. Gabi ma rajanya Amang Boro. Amang nama lo nami. Gabi amang. Tulang kami di sono ang sudi. Didok nama lo pare dede. Erdeng werdeng si pusu ni hotang. Gabi. Ise na vinereng si boru ni tulang. Badai nang erdeng werdeng. Aduh. Jari-jari sampul, orang-orang masih kacang-kacang, orang-orang bisa kami merebut, orang-orang cuma tangan
Atema di hamuna tulang nami na tulang nami takat sepakila kami di papena muna di hatan nama tu madokon itu dong ding pengapasu hula dapur sudah muna tiktos berjumpa masa masuk sialania kerajaan nami masuk dia bidia rono nami dapat kamuna tentang marso papena tak sudah purun dapat takut dari balia tak sudah patuan nak pecahkan dosa dia alani rodo ay mendapat kamuna baik kamu persiap buat tulang di sini. Gabe raja dia yang mau musik nami yang borak mahami lamar robar berfoto kurang nami dari tulang nami baca mang do inang do musik nau partusi. Gabe mang raja nami. Ido, sopa mama, sopa mainan.
Jadi mulai tema dituhatta takas merlas ni roha hita namar hula-hula baru di bagasat tikion. Tanlu bima songondo ni datua-tua ni hutur daka-daka akadek-dek ebeng-ebeng di patuduh hamulas ni rohamuna diaka soba-soba muna di pasahat tamu totong mardong akebeng. Tangya kono nami matu adobannya mata de bata di pasu-pasu mana ni ulamuna di hutanang di balian. Sinurna kapina-pina hamuna gabenang akanani ulamuna atong dibona ni ulauta di bagasas sadarion nunga takas dia lek-lek kamu di soba-soba hamu hami tulang muna tangya konona ma tu adopan ni mata de bata asanggia se totong digohi las di roha di tonga-tonga ni keluarga muna marhiteon nabi natu pamunaon sidok mau lihat mahami tu adopan ni de bata nang tuhamu akapargel lengon nami atong songon na idok nila tua-tua bagok barhalto maniagata di rubian. Horas mahami saluh una katulang muna. Merlopik gadda ma dihamu pargel lengon nami maju tulang. Atong donon nami sama lihat kerajaan nami. Dia kelas roha muna donon nami pangapuan. Emisi ciro aja ma diojo tu kiong. Di bahasa pasu-pasu bahasa muna sama cak kau bartodion. Mbak tutu. Calon mau tulang. Jadi buah ina mahatata te doa kaga go nitang yang ta amang namalo nami tinahumul tio bina itu panguhatan baik damang gondang si tio padomu ma tuha sahatan. Horas, horas, horas. Lihat patikian aku pakai joho kami matu amuna tulang nami si mamora selagu boti si jalo titi marakop do tulang robot rak mamu tulang mamu kale banyak pada mun nih. Jadi alanong-lanong ropa korao tu hita dihita si jalo titi maraku ra udur mahita di son horong di titi maraku molo tungadong kaboru nami totong ma raudura kita lasongon lima dia muna ula-ula nami manadu tulang nami manadu Roma moka rajan tulang lasongon lima totong nang jaka bariban nami baru main di bariban ni omak nami romam isok main terudi Jadi songoni ma dihita hobar tu gora-gora ni parborota si Obing las dison nama titing marakup las dison mangihuk mahita la urur sauduram mahita dohot parborota si mamora hita manelu si jalo tulang narobot isok kita do akabariban ni iboto nami akai baru nami isok kita di siamun ni parborota hita sehelinai gora-gora nami sejalo tulang narobot manalu asa ridik kita di son doa kaboru nami mau lihat pasatai mau turaja ni parboron nami si mamora tabuji tuhata nama ngalehon pertikian daringen dihita diboga satikion lumubi ma dihamuna pamuron nami marga si Hobing tung masalas dorohata lumubi ma dinalaw mangula ulauta
dilehot Tuhan na ni persita ni rohatta dilehon arina torang nalaho sipul nama totong ulauta tarida madisi silala murum uruk-uruk silala toba dia kasih panganon no pinatu pamuna dana dangadong nama rungutungut tuk sudedo hita malas neroha marhitema tamahita lau pasah tongoluta tutuhani maka melateho dengga basa ni Tuhan naung tajalo pala di pertikian di boga sasadarion lasongoni dodo honon nami nang dihamuna lenami dohot ibotonami lumobi manang tuho lae molo hita saunari na sada hula hula do hita molo sian hutik kuting parwaholeku mei hatani hula hula tanah sian hutik kutingi nakin lumobi ma tuleku sadiri lastaba aku mau nai lumobi ma diho tunggan ele ditikyon takasuboto hami duksahat tamu tutano said ni hutaon saya dibaga sa parsahito dohamuna ala nang pedibaga sa parsahito kamu molo perjuanganmu ne lama perjuang ko nakaberekon saha tune pensiu kamu boido di pertahato kamuna ulau muna sa tunang pensiun suang songonima dang sidohonon nami tuhamuna unang be mati bohu pikiri leku dang adong bedita gamrohanami sa parsahito mu sanga panguriono munyo siap bremon alai basani Tuhan nang jinalom hang muliate mele saunari aha nama si pangidom tutuhani nikmati mahidupmu unang pola satu-satu be aha kaulan halakon unga di beko be perjuanganmu olak ni dia tolak ni gogom om manai nunga so be siap purammu martangnya ko tutuhan asalam ditabe Tuhan hahi paso diho tuare nangro asa sanga berengommu pahopu sian anak mon tu are nang mangi sian siap puramon jadi pos rohakku dihole ulahom menang tu dikero unang magajak kube pikiri arta portibion alana nunga sikop dileho tuhani be nalaho dalan ninguluni akaberekon lasongonima dohonon nami diho boru di buka satikyon oddo pehea doho tahu mambes tahun disi ulang tahunmu ulang tahun di pengantin las disimu se pesta perkawinan na puji Tuhan marhiti ma dohonon nami ma nang tuho boru nang tutik kyangro nunga tung masay gurang niya nakahata nung pinasaha niya kanatoro tuhamuna salhuna mungkin ala ni halo jamuna saunari gajang manuay hatania amangun na inaroham dora nuang ala ni halo jamuna sadariodo pesta itu jala ido pangiduan di sudina toropi asadus rohamuna holani do na pinaguna torobi asadus rohamuna di rumah tanggamuna ay molo sudus rohamuna di rumah tanggamuna antara ni marga si hobbing doho si mamora manelu tong do berenggang alai molo rugu do rumah tanggamuna ba mungkin molo hami lam tabbama do tharinggaron nami marga si mamora manelu suang songonima nang margasi obing posrohan nami dihamuna bere nami songsoni diho boru dos marohamuna di rumah tanggamuna ansa anggiat di jalo hamuna pasu-pasunya sa Tuhan marhite-hite akahagabe si jamone tangan suang songonima dihagabeon hatutubunyan akatutubun boru tu akatik yang ro asalam tabba silas nirohamuna silas nirohata laho mamuji tuhatai songon ima songon hata sautik sian hami jadi adong hubok kami di songon ulos lamang ulos siamuna ulos ni bada don anggo ulos ni todi tuhatai do anggo nalaho mang ulos siamu songon ima jo hasa saha ni hata nami parjulo sian hami tulang muna dohot anak tua muna pasatami ma tua muna tulang nami Maliate ma dituhata maliate manang dihita saluna satawi ma diluluan na marlas ni roha tarlumobi dihamu raja ni amang boru nami si mamora ala dilihat kamu pertikyo no tuhami hula-hula muna marga manalu dihamu parboron nami marga si hobbing las roha nami marulupulup nang todi nami ima diulauta sadarion dinamajalo pasu-pasu pardonga saripeon
berenami dohot boronami siap bagas joron itu hatai. Laos di baik kamu adat nagok tu hula-hulamu donga tubuh nami menalu. Marulupulup sude akka naliat nalulu marlas ni roha. Hubere kami jupang dotong songon nanidok ni natua-tua. Asa silalam uru-kuru silalam lai toba. Namit bet dang adong marungutungut sude akka nama tua marlas ni roha. Imana pataridahon hinauli hinadenggan ni uleon di akka namar las ni roha. Di ho ito dot tamulay molo pinayutihut hubegi hami memang nunga tersongon naliling sahik nilaiku alay songon na nidok ni raja ni parboron nami do nakining las roha boy di pasohot tamu sudiak kaberiod tuluca alay matang yang mahami to mata di bata molo tungadong do pelay sahik na adong di pamatang munungain tuaka ari na mangihu ro saya dilihat di bata maha memelum tuhamu asa boy berengom muna manang songo dia akka pangenggol ya kapino parmuna tujulanon nang songo nima di ibotokku sa pepeng sa rumah tua mahamu ito dok laikon atong dohonon nami masongon nani dok nina tua-tua tu laiku dok tu ibotokku asa gajang menna bulung nitobu marbunga dung matua saya si gajang umur mahamu ibotokku dok laiku tuari namangi uro pairing-iring pahupu jala sahatuna saur madua matutu bonani ay puli may didolo ni sitapongan manang natu dia pehamu tuaka arina ro say roma akan nauli jala julu dalan yaka pasamotan matutu asa tubuh mabuluduri di parit ni porsea pinita ni ulauta sadarion si patudu dalan nauli mau dihamu saluna raja ni amang boronami marga siobing alay tumakka semahamu lau hasea diho bere dohot toboru nakining takka supaya yuti utami di ari sadarion ari bersejarah mau diho di boronami nakinong la omma ulang tahun jedang lupa hamu disi pesta pernikahan tepat di hari ulang tahun papiga otahe baru 33 iya mau lihat mah di tuhatta lihat di bata gajang ni umur di hoate jadi matang yang meta tu amat di bata asang dia tu hari namang euro lam ditabah di bata akka gajang di umur tuhamu jadi arion ari bersejarah mau nate ingot tamu mai atong dohonon nami masongon nanidok nana tua-tua asa hari rang madi gijang persanggo mama ditoru badan munana dua naso jadi sirang tot dimuat tong marsi gonggoman matutu asa tubuh mabuluduri di parit ni porsea songon hataku nak kinong do ulaut ta sadari oda si patudu dalan nauli mau dihamu saluna alay tumakka semahamu lau hasea matutu songon ima hata nabutar do ko kami tuhamu di bagas tatikyon di son hubo kami do ulus nagajang adorang sohu pasatami dohonon nami do songon hatani uluson songon hatani uluson do dohonon nami tuhamu gajang mabigyon nami barita horas barita gabi tuari namangi uro jala ulus toro rabu maon toro mapinoparmu tuari namangi uro payutihut pauluson ulus naupasatamion jala ulus na hapal maon hapal ma napinasuna tuari namangi uro ate atong dohonon nami ma songon hatani na tua-tuay atiha mabonani ari si paisada bonani bulan tubuh masanggar lahi-lahi ditoruni sapura-sapuran pinitan ni ulot taon si tubon anak si partahi mahamu natakas na boy pangalualuan panugunan dohot baru si pudu jabulan natakas na boy pangalualuan songon ima hasasaha siak kami hata nauli pasatay matuha murajan yung baru nami jadi songon ima rohonon nami dihamura baru nami ala reading doy ta saduran pasatay matuha Mulai tema di Tuhata, mulai tema nang dita saluna talmoy dia mula nami si mamora nang tulang ay manalu, di bagasa partikianon, nungatung toti di pasahatamu hata gabi, hata pangiduan hata tangyang tuamata nomor tua di bata, ima di nomor hite parsohon ni anak nami, nama ngalap paruman nami di bagasa partikianon, jadi songon ima di ho abang, opujia kang boru,
Tong na torok bahita kana marpariba na lima ulaunon. Yang boy saya sikop sa luhutna arong akan yaka perhudul kana masa. Lapatan na disi. Tapula gajang donok kutuho bang. Do tuakang ala songone dokon ni lait na kaning ngasay marsahit to. Ay arong do padohan na hato padong nihan na labat arong pinay mana ngasay tarpay maho ngalas roham di bagasa partikenon atau ko barani maho madokon songon hatani natar surat di panurirang habakuk bijutulu ay sapulalu anggo say jojo do ta alayang go marolo-bolo ma di bagasa Jehova dalam Maria iya mida debata ni hatokku ima panurirang habakuk bijutulu ay sapulalu marolo-bolo marlas ni roha maho maka mulatehon pasu-pasu doho dengan ni asin ni rohan di batanaong jinalom atong lasma roham sanggiat malam tu sehat na ho pepeng saur matua tu akatiki na mangiut jadi mau tung songo pe di harorona imada foto kamu lasma rohan ibadah lasma rohan itu dimuna tung songo dia pe parbu ini tangan nami si bagure ni adat akan namar pariba lasma rohan ibadah manupak diak kan uli manupak diak kan adingkan asama kirap sian na dubau maju sian na jumonok ma pasu-pasu di debata si rimota marhite di parho ni anak tado parmeta di bagasi tikon so ni masih saat nyataku tu abang nami doh akang burote jelas songo ni di anak nami dohot panu main nami ate roy ate jadi ngaliling saya di pai mama bon ngata pasia imana jadi di bagasa partikianon hatan itu hatan nang jinalomuna di pardong asar pia muna sian bagas doro tu hata ido pundasi manang nabu hape akahama lomuna molo mangandar hukama lomuna do orang marlabatan ni alai holong na setia na sia tu hata ido di pardong asar pion anggo harta na di portibio silulua don marite pasu-pasu atong marhita sa duwata naing padari muna naing koboy parbuhe muna parbuhe na tonggi parbuhe na dengga di pardongas saripya muna ala na ngojak pardongas saripya muna marhita hata ni tuhatta atong holong na nirahon ni tuhatta ma pardongas saripya muna asa gabi situbon anak mamu situbo boru tupaw ni mata nomor 2 tuak katiki na mangil molotung di dia pe hamu maringana tuak katiki na nang di pasu-pasu tuhatta ma akan na niula muna asa gabi ma parbuhe las ni roha gabi si buat tua mahamu di tonga-tonga ni pardonga saribimu tarlumoi ma paromain nami di bagasa partikenon songoni masahan niat kami molo songoni pe jepe hata si anuda do sima tu amuna di bagasa partikenon di pasu-pasu tu hatama asa saurus-sauran nami ma songon hata ni nama tua dalam nami nang pe bapa do sima tua bono pasahaton hata tangiang hata pangino mata nomor 2 di bata asa tubuh ma bulu duri di kobun ni toba tubuh bulu gorang di kobun di porsia tangiang nami to mata nomor 2 di bata asa pita-pita ni lotta di bagasa sadarion asa turu-turu ni nauli ma diamu holang ma holang maka na hulang dalam mula hasia jala pos marohamuna tongosan ni debata ma diamu nama bain akasi lasti roa so ni masa ni hata nami merdongan mau lihat jadi langsung ni maroon nami dia muna permusik nami. Betul jole. Ina mga sabi kate sok kabuatan uli. Mauli ate dia muna tunggane nami tulang nami sude mah muna tulang nami na upadoy hami. Hobar may ulat tadi sedarion kasni ruata. Raja nami inang bau nami. Yung siko pa ni pasat muna ima urus na marabu. Molo mungkin anon hamudo manugo tu bagas bere muna parpurwek kamu. Rodo hay madapotok kamu na marsobak ka raja nami. Dangan belega dia kamu otik tinggal kamu Allah itang yang munai run nauzalo hami asa dapo pasarian nyon atau pilbu soto ramuton ima pangilon nam sano kembali mau jauh tu tempat 6 bulan semula kaleda mau lihat dia muna boru nami langsung ni menang dia muna permusik nami di ala pasaton nami ma ulo solong tu bere nami song nang tu boru nami baik kamu majo musik na obartusi
Jadi hamuna tulang nami dohot bau nami na tulang nami sudi mau dapat doyan pet hamu jo. Atau orang sodi tu gua non son hamu kai boto nami bekam bersiap berisi. Bor perlu ti bekam bersiap berisi tu lah. Jadi songoni baron nami dia muna bere nami dang boro nami di buka satikion. Mungkin ramolo rohamuna kapal dorabonu nakamuki ulas nami na rohamuna rora. Dang na hudik nami. Mau untuk songoni penabu tarpatu pahami. Dalam ni pasu-pasu itu hamai di parumah tangga muna tutik yang ro. Asal si pulih hami songna sasahan nok pasatami ulas nami itu hamuna. Asabit tang manarumiris di dulu ni purbatua. Si tubun anak riris mahamu. Jala totong ma dongam muna saurum batua. Ma tutu. Asadakan arirang na pihak di tongaonan. Badan muna mana so jadi sirang. Todi muna ma totong masih konggoman. Ma tutu. Asa saha ni sulu saha matuotean. Nunga tu paulo tahun jala sahat mehito saluhuna di pasu-pasu Tuhan. Butima. Jadi mau latih ma dia muna lain nami. Do takka bau nami sudi ma muna tulang nami pe. Naupat doi hami. Raja nami hatan nama betul madokod dah sudah purung dah sejak jadi belia. Dah sudah patut tahun uhum nang pespek kuna sia-sia. Molo tung tangan marso papirohan mada foto kamuna. Las marohani pada muna las marah itu di muna. Dia mu par musik nami boroham hami ada foto tulang nami dona tulang nami. Bae namang musik nah partusi. Ira so pamamnya. Saya
Maulaya te madi hamuna pamoruan nami di buka satikyon. Toho mahamu tudu perbuani bastana semelak bota. Naingo di hata dang lupa di tona. Di tona niyo putas jolo-jolo tubuh. Manat mardongat tubuh. Elek marboru soba marhula-hula. Marhiti udah tadi buka satikyon. Tung masa sobado hamu. Tuhami hula-hula muna di lumubima di buka satikyon do aka pariba muna uduran nami. Asa songon hata ini upasana madok ni hutur dakka-dakka akade de ebeng-ebeng. Manotor hami hula-hula muna di sobamu hami huhut mangihu doh tebeng. Anggiak mak di pas-pas tuhata akan ada dua muna nan jaman tengah muna tu arengro. Tuga bena aka nani ula muna tu siruna kapapahanan dia ka perkarejo lamita betu hatama aka karejo na dumenggan nalau siala somuna tu tikengro tarengo tinang persana bidasa muna anggiak matudu tuna dengka ku pakai hangot tu arena mangiut songoni mah saat ni hatanami botima mau lihat buah itu mana kegansi itu jadi las songoni mah alana laho manugu borunami nama dohot berenami tutungan ibagas di persiap pokoknya medisi si tio dot nunga nabratiar lanjut mak jadi mau biasa di son beraspir mau biasa di son marputar masih tu kali baru tapasahat dung tapasahati tapajong mabaruta dohot bereta dung sahdi marputar mahita musetul hel nai baru butuh jabu. Dapat jabu mak. Oke. Baik kau mak. Mau latih ma di tuhatta nang di tasarut na. Di hamuna lain nami dohot iboto nami. Sang soni ma nang bere nami dohot boro nami. Totong ma madok malate ta tutuhat tai alang wa sipur urut ta tikyon ima ipamasu-masuon parboga sumuna bere surena mardala doho denggan cuat cape tong do denggan holan hata molate do surunot ta tutuhan nabasai tenyang nami tomata mangartua debata totong ma hamuna barita gabe berta horas tuak karena ngihut tua anak tua boru songon panipulnya hata nami dohon nami bere ai namar jula mai marjula sebatu jula nei binam matu tabu hata nauli hata dengan kata pas-pasun apa neraja apu hamu mai martongan ni jago emma tutu turtu main aduhur to main roti akata nauli hata pas-pasun apa neraja saya unang mamuba saya unang mamau emma tutu jadi songoni mah di hamuna amang permusik neng tugon nami mah beri nami tu bekas ni jamina sida bek tahu mah musik nah bartu sih
Di hamuna hula-hula nami manalu ni sa chatar. Kabo sa taulu tiak katulang. Kasih kopi uloton. Taulu tu malota. Jadi turkan luar metode batu halaman. Roma ita tu halaman. Tolong kasih kop. Jadi hita na siya manalo na siya syatar tu somma jo hita sa tokin. Nangaka lain nami sa suku ano. Asa tapasidung osa hula-hula manalo na sa syatar rojo hita tu son. Asa bu hita suku ano. Rojo hita son nakpola be liling-liling. Adia hita. Roma ita tu halaman mesti tokin naik namon. Sa tor sikop bulotong. Asa tor mulak kita. Roma